Obamu nyame asem ye wonti asem obamu ati asie obecheche mama we hu preno babu kasa obi anya sutie yama babu kasa na babu baseme ayana basemo yama babu kasa na babu baseme ayana basemo babu. Hallelujah, hallelujah. Amen. Adofo ya jim kwa na zreni mizi ajinim. Ena musu mfa apostle kwa ajima minimu adi nhyiemu. Ye beche otwedi ampo ya wanasem. Ye mo oba de ne samrane. Ye mfa nsempa ne mra. Obrenkan semadu katawire bo nyankrompo twedi ampo ne yi. Opam kotokro bo agese jebre. Otibreka se sha henche nyankrompo twedi ampa. Duman kase dutan kase dutampon wa. Wasi wedu krokro du hinika taban. Ye nyankrompo twedi ampa ne yi. Nkwa mi nyankrompo. Asidewura na asiansa amoso ansa meda wase. One twentwen krotwen ba atwetwebo a woda akoyam o. Okofro bo okofu techi. Boafo akwaku bedi akoyi. Okofu temtechi a. Wota akotemcha akobramu. Israel no merema mu kufu yi. Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai. Na yakotem techi a ye da wabramu apiafo. Amen sisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji yentata. Onante funante amre na motente a wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fred sadako kwampresu numasu oje asuo kutwere asuo pomapon tumfo a woje pokokwa hodi timutin ma Israel adesidom nante asase pese so twa ya ensuompo anka wona ase kontonkro wi awoda mansan komu yi okotokro kwafa wo kwatedwere okwafa wo kwatete de adi mumpo mama onyankrompo twedi ampo beni ono ani nyankrompo twedi ampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sumbo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bomrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre ngudo ye fra wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo bade. Obade nyame kase Jehovah Shalom. Peace. Ya sumdie. Obre. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ye do obade ya wasi wado ya wodi adum ya man natu ya sumdie mu. Adofo mu ya jim kwa na zreni mizi adinum. Sabre nsempa no ebre na so. Nkwaje sem na ba ofie. Ba ya awen waso. Etie nsempa na eba no. E bia me kamesi asem no sekan. Etwa wa ma obumfu. Okomia ukuru. Na me ameka kretwa me. Ye enwa aduro. Srawo. Sumafo adwuma sumafo adwuma no Nyankopɔn de asoma me no. Mfani tan hwame. Wo ya na wontimi hwame apɛ bi na tra. Simple. Titia. Was yen asem ne de asoma yen no. Anya de onipa eka kire ne yetie. Ne mu de Nyankopɔn aka kire ne yeka. Ye twe akra. Ye shepu oman no. Yes. Ye shepu Nyankopɔn ma. Ana me nkase gya waso na bra ma sɔre. Oho. Waji asem de no watugide wana mo. Titia. Enen sempa na ba no Nyankopɔn se tia ye mo adwenya sharp woni mra ho so. Osi Atemdidie Enni Nnyinaso no. Tio. Atemdidie Enni Nnyinaso no. Atemdidie Enni Nnyinaso no. E di Asem Beba debi. Oh. Okay. When one TV no. And try. Atemdidie Enni Nnyinaso no. E di Asem Beba debi. Eso bi aso kamera si nani wan oka de ope. Ai. Mpanyi di atem. Kwale di atem. Asofo di atem. Amanyofo di atem. Emu ntwa ntoso. Enie. Die wom ni die animwo. Enie. Na papa, mami.
Say Enni Nnyinaso the Asem Beba at the same time no one can say woni Nyankopon ntem no. Asam da oma. Obiti mo asam hye ne so ama. Na agye ne nyansa afini nsam. Eti muntie sempa na eba no. Yes. Na ye wagi so ka fa ho adu kan fa ho ni da. Yes. What? And I ye kokam yamu amo. Kwachem yamu aduani ni. Na wa wie ye no ani asam. Ani asam apa. Wo de me anya yodium. Oba de fa ne senka. Amen. Me say na topic no Nyankopon se me ntu ndin say. Atemdidie a Enni Nnyinaso no. E di Asem Beba da bi. But my topic ba ko Atemdidie di Asem Beba da bi. Na wei Atemdidie Enni Nnyinaso. Ya ka still dia moya na moyo. Oba de hu yamabo. Amen. They say you want to say obi di atem etimi de neba power. They say obi aso pese odi atem no ba power. Na de obi di ani fie yie no. Ese obi fie munimu a. Omani Nnyinaso no kan the book of Psalms 11. Munimu a. Ghana yantete yansa. Yes. Ni Nnyinaso no. 11. Psalm 11. Verse number 3 no. Tie Bible. So was saying Nnyinaso no a. Ghana force yes say yebuo adibuo no. Yes say adibuo Nnyinaso no a. O 3 ni be ye den. Why say why no ayati ni o Christo for why? Okay. And a kremoni so camera no odi Christo ni atem. Christo ni so camera no odi kremoni atem. Me see the Asem Beba mu dem. Ani Atemdidie beba. Can one mu TV no mo dey sharp. Yes. And try cry. Adansidie ba bia do no. Oba de Nyankopon hu yamabo. Amen. Ye kwadi Nyankopon wadansie ba bia wiawie no. Ye ye oman eni. Amanyo samun eni. Christo som eni. Nyame som eni. Edi ba bia gina ni. Wo de wa check se ba bia gina ye Nyankopon pese obegina ho a. Wa bu watan. Simple. Bible sisi ese Nnyinaso no a. O 3 ni ba den. Ghana ye buade papa. Ishiman Ghana. Ene yakofa democracy aba. Me ye teach you about democracy me chire Bible mu. Ebi di ma tell say democracy. Yes. Besa be teach biom. Democracy. Nnyinaso ni nye. Nnyinaso ni nye. Enye. Ya bonsam pre ne top ne Nyankopon ma ne kwan no wadem bonsam si fa wase say won pre so be dimi Nyankopon ma hade so top wodi a. Na we go pese wo be kabi ma kabi wo so wodi a si fam. Oba no chechire ma ye abrofo ne kura kwofo democracy ni ba he kura. Okay. Omo kwofo mfa nyimi sa. Debi. Ye yakofa bi aba. Yakofa ma yakofa politics. Yakofa democracy aba tie mem ha. Ye ba ya ye hu nyo. Debi. And ye dey say o man. Esus ni ye. Say democracy ni yakofa ba he kabi ma min kabi no. Say adani yakofa ma na kabi ma min kabi no. Abada na ho ya, abada na nya atwom, abawu Atemdidie. Your time nam. And what time and nam say, ya wama no. Eti me see Atemdidie Enni Nnyinaso the Asem Beba da bi. Yes. Oba de fa sen kan. Nyankopon fam ye benya sam. Nipa fam ye benya sam. What dey sharp. When one TV no. And try. When you mra won so Bible na mu say Ghana di buo ni Nnyinaso. Say Ghana mrantie ne mabawa Nnyinaso no. When you read the book of Leviticus 1932, tie Bible. Nanka Ghana nipa bu panyi pa. Leviticus 19. Tie Bible. Verse 32. Tie Bible. Yentu abo ade asem. Was sorry what trisu dwuna nim. Bible say Bema abrantie hwefo buo ma obi asabi na tiri so furu dwuno panyini. Sorry what trisu dwuna nim. Wo ya abrantie baba wa bu panyini. Na di akokora nim ni. Na di akokora ni udan. Ni akokora dan. Enim ni. Bu respect. Na so Awurade Onyankopon. Na so Awurade Onyankopon. Ana kwala mu panyini. Panyini mu akokora. Hallelujah. Amen. Kokora bi so sabi panyini bi so nyina ba ye panyini bone. Hey. Tozo sorry ya do so o ye dia nkwala ye. Oba dia fan say when no TV no. So oba dia fan say kan. Amen. Ya koso me see topic say Atemdidie Enni Nnyinaso the Asem Beba da bi. Yes. Martin, when you read the Bible see you when you read the book of Timothy. Bible says 2 Timothy chapter 4. Bible kasa. Verse number 2. Verse 2. Osi Nyankopon asem kra no ye nipa wo obi a eja nyamesum ni a wo kan Nyankopon asem pam ka asem no. Jam ebra ye ne bre nyina. Ye aten. Osi ye yi dan. Aten. Eti so obi ye bone na se wo yi naten ya. Wo sabe wo ni natam. Debi. Kanim. Tell you word say Bible say Atemdidie Enni Nnyinaso no. E di Asem Beba da. Osi kanim. Ya won kanim wo. Tufo. To afutuo so wo. Abojo chire nyina Abojo chire ni nchechem se de ntisa o. Debi o. President is how. Debi say entufu.
Idi atam. Dabi. Yia no. Ya dia bi osi mi tufo. About the advance in Jazamra. Amen. What me adwin. Amen. Eti Bible na sim no ka no. Say we can Proverbs 17:14. Okay. Tie Bible. Ya na kwaso. Proverbs 17. Messi Atemdidie dia. Messi young girl. Messi watam wo. Oh, hallelujah. Amen. Read the Bible. 17:14. Kwaso. What's your tokwa fiti ase? Yeah. Atemdidie ne ba on. Dia wuni o. Who you abeka Proverbs 28:9. Okay. 29 verse 8. Okay. We patcho hadi bo. Wasi jaba asam. Entokwa fiti ase. Entokwa Atemdidie edi ntokwa na ba o. Yes. Na ntokwa ni pia. Ne fiti ase no. Ni fiti ase no. Edi se nsuo no tue. Edi se nsuo piekitua bi ase pai no. Hey. Temi preach na make just Atemdidie Enni Nnyinaso no. Edi asem be da bia. Mo dia mo twema mo ti Ghana. Mo dia mo hwe dia be wo ama mo. Wow. Mo ba bia nam akosese. Mo ba bia nam kosese. Bible say ati se dia. Eti se dia. Entokwa fiti ase se nsuo no tue. Eti se nsuo ai den. Etua etia kitua bi da ba. Enti ohaw no munya nya den no. Sabre ya mo tie mi oham no mu nya den. Eni etai. Eni obi anhwe ceasefire. Taman panyifo. Amanyofo se mansom nyema mu yie. Ebeje mu nsam. Wani ebeje. Manso mu pa de ebeje. Ebeje mu nsam. Oba de mfa diase amna. Amen. Se baby aduni. Baby aduni. Aso dem Atemdidie. Yes Atemdidie. Party as Atemdidie. Ayi France Atemdidie. Oh. Football as Atemdidie. Edom Atemdidie. Baby. Social media Atemdidie. Nanu dia na de bramo. Wo kanya sasaba chewu ni ana se wo ya de. Proverbs chapter 29. Bible say bin ka se mo anchira. Verse 8. Onipa faudifo. Onipa bi wo wada ne ho faudi ni. Oso kromuja. Oso kromu dan. Eja. Oso kromu dan. Eja. Wo so kromu mu ja. Wo ni ma beka kire wo. Wasam na wo keka no. Wo di so kromu mu ja. No nipa nyansafo Wo de. ye so fa akasa. Nyansam. Yes. Ya wo keka no. Wo so kromu mu ja. Don't I'm telling you. Dok kan wo ya so kromu mu ja. Wo ni mu a. Eja na wo so na nkasa no. Bon anu e ba wo so kire se wo so ja. Yes. We kremoni a wo kasa nyansam. Yes. We kristo na wo kasa nyansam. Yes. Men so kromu ja. Debi. Onipa faudifo. Onipa ye faudi ni. Oso kromuja. Wo so kromu ja. No nipa No nyansafo. ni boy nyansani no. Osanka bufuo. Osanka bufuo ade na abato no. Wo say no. We di asem me mfa bufuo nkosom. Yem bomodi anyam krakra no. Na ankofo oye na anyeden. Ama. Yeah, na kwaso when you read the book of 1 Peter 3:9. Verse 3. The Bible. Verse 9. Kwaso Mumfa boni ntia boni ka. e say dia ba Ghana no. Bible say mfa boni nyada Ntia boni ka. ye ntia so be de ye be ye ni bi. Oba address asam no. Issue na aba no address ye. Wo di nyansa bata ho. Oba di fancy asam. Amen. Bible say yemfa ye nyada. Mumfa boni ntia boni ka. Yemfa boni ntia boni ka. Mumfa oye ntia oye ka. Oye aminti mi be ye ni bi. Na mo mushira. Na mo ye nshira. Say the other curse. Say social media no be a trap power. Eni enya se okay. Ni abo nyina kogu social media. Social media say dia hallelujah. Amen. Say dia ho na ye chere power. Social Social media ni ye chere. Say social media ya so ye. Ai, ho na eburu nu nyina style bi abi. We are make sure busu aduama bro. Make so sure to me am wo. Nso ne ebro. Ni Oba ri. dia van sen kan. Amen. Bible kasa chere mo adwenya sharp. Yes. Am awra mfu wo to mo ni mra wo so. Na Atemdidie no a Enni Nnyinaso ne dia Asem Beba. Eba bi. Mumfa aye ntia ye. Ye mfa ye ntwe ya ano. Na mo mushira. Ye nshira. If say ye mo ni afra mo. Ye mu ni afra ye. Samu mishira. Se ye mra meshira. Oba dia mfa dia se mra. Amen. Aba. Oh mami Thessalonica. Thessalonica 5 verse 15. 5:15. Ose munhwe no obi anfa boni. Munhwe no obi anfa dan. Boni. Wan fa boni. Entro bi boni ka. Entro bi boni so abe dia yesu be ge bi ka be kala yesu mra. You see atete gang. When the two man went to their two, when the two and went to hallelujah. Amen. Hey, nyamu so dia elisi. Baba me shoma. Bible nkasa dia nko. Proverbs 24. Bible nkasa. Verse 29. Tie Bible. And kasa said oye me no. Can one can chill nya said your year me no. Sana me ya no. The same thing. Me channel do ye me no so. Ya wa ma your phone no. Omo ye ye ntia so ye be ye wo. Sababu ha afa.
Call your system be a boy will be. System be a Mobi. Yes. Tony Mamakacho. The system be a boy will be. Aye. Who can find the same system? Wow. And the football, no, yeah, but Ghana first started 4-4-2. And nobody 4-4-2 to call World Cup Emfa. System not so. Assistant. It is say, oh, yeah, me to be do, yeah, but you are the cannibal. And Kasa said, oh, yeah, me no. Fine, shall we tell you, said, oh, yeah, me no. Sana, me no. Me be chat, do I am so. So the way show trim pet. What pound young pound? Yes. I can money about trim. Yes. One pap bunny. Yes. What bunny? Yes. This is the Nakosi. Atemdidie na ye cheapo. Just say you strong here. Daddy. Enni Nnyinaso. Just a Ghana for them. Just say Atemdidie expected you. Papa, I'm not so sure we get him. I tell you. Look, Ghana for say acho. ne koso. Ghana for you say ache. After the 2 day. To the social media na be yi eti. Abe yi aton. Ye di Roris atam. Yeah. Abe di Kufu atam. Abe di atam atam. Ya bre woko. Abe di Nanado atam. Adi Mahama atam. Esa di atam di Baomi atam. Ah no. Oba de wi mabo. Amen. Ye di sia hemfo so. Oh no. Very bad. Na branche timi so camera sin nanim, ababo timi so camera sin nanim. No odi na santen otumfo atam. Just imagine. I am shekure ni ho. Debi. Wasoro. Oba de Nyankopon fa ne senka. Amen. O wi asa ko na ito. Hana mi kana me man for tem ase. Oso for be na etichi sa ga no. Oso for be na etichi sa boy no. So for na mo wasai. So for na kasa yin krofo adi atama no. Wati huku. Atom fu say a hobby. Yes. E kanya me som no. Oh no. Etu onu so di baba or the so di baba no bra. Yes. What you business when e di atam no sabi mani wa. Som nkwa sori a. Am kwa sole ya. Oba di Nyankopon ya won fa ne sanka. Amen. Wo mi adwin. Amen. O kan the book of Proverbs. Okay. Proverbs chapter 12 verse 15. 12:15. That's not 15. Bible ngasa. What's Ojimifo kwantin na ni so? Hana me kan no bi ntimase. Oi. Waso wan ya? Ojimifo. Waso obi a wagimie no. Ne kwantin na ni so. Aw, wonti we ase. Ojimifo ne kwan he den. Atene wa ni so. Atene won ankasa nani so. No nipa otie futuo no. Waso woni pa he den. Otie futuo no. Nipa otie futuo no. Oyanyansafo. Onyansafo. Ojimifo abuhuru dedi tam. Ojimifo ne buhuru ededi ntam. No obademba de. Okata Okata ya ni so so. kemele sinanim. Me kwa ke bi a kire no. Na o di dada. E wo ho. Ba je say de. Ko viral. E kwa kire duro. Afi na trendy. Bible say Ojimifo kwantin na so. kwantin onim say do ye na no kure. Ade pa no ye. Eso de pa otie Na futuo so no. ni pa wotie futu a ye kai bi. Oyanyansafo. Oye nyansani. No Ojimifo abuhuru dedi Ojimifo tam. na buhuru na ededi ntam. No obademba Do be kan sam sa be wie che ne fei. Ono ahwe dios a we menam kai. Na ye fidi ama no. Na ye fidie ama no. Na ye fidie ama no. Eti hwe ho ye. Yes. Wa Atemdidie ama wa na ne Jimifo. Body ya wemfa ne senka. Amen. Who can the book of Ephesians Colossians chapter 3 verse 8. Colossians 3:8 no. 3:8. What's na fe mu de? Bible say we ye Kristo na wutie mi a. We ye jiji na wutie mi a. Munyi abufuo. Okay? So obi sha we before say de nkura na. Kasa nyansem. Kasa nyimgo wan hwo ye pe abufuo ba mu say kim. Obejimi. Woni bodam ni be pe. Pepe. Susunya bi anim. Was ba na level na wo no. Yes. We free a friend say di payem. Yeah. Akoni mpan. Aye. Wanya do be keka no. Mwasem Ekeka kwa. wie na be to bo playback no. Nze Wa kai. ko say poto so ekọ. Se Ekọ. kwa wako Animal Kingdom aba. Ekọ. Ene nkane no a na nkonko ye social media. Anka kan ye no. Obi ante. Nti krofo bi na te. Yes. Nti enkwa chire. Ba se say de onya kape na ekọ. Ba bia akọ gina ye no. Ibe ujira kan ye no. Ekọ.
Was munye bufuo. Bible says ntia ne ahwie ho eni bufuo. Kokobone. Bone pe. Abususam. Eni wusam nyina mfi mo anum. Eni wusam nyina na bi asofo ka eni wusam. Eni wade afade eni wusam. Lepa ni penim was asam kra bi mu. Dabi. Eni wusam. Penim wade Kristoni gabi. Oh no. Eni wusam na kremoni yabi. Ade na kwaso yi. Banda. Anyi na go na mugu na ni ase no. Kai. Eni wusam. Monyi fi mo no mungu. Bible si yenyi mfiri yenum. Yenyi ahye wode mo de gidan. Ade enam. Kazo amani hadu wonu TV no. Dabi. Ephesians 4:31. Bible si minka wa nchira wo. Enti munyi anoye nya. Enti wo ya branch ni ababa wa na te social media. Wo ye Kristo ni ye kremuni am wa de nya sharp. Yes. Bible si ye dan. Munyi anoye nya. Anoya. Bobone me kokobone. Me dia me yoga. Ati ma keka madwene. O keka. Keka nchi na temu wo ho no. There is accountability. Yes. Munyi anoya. Bobone. Obi kweti bi kasa be dia ma no ya o. Oh yeah. Adie ne Nyankopɔn si yi free wanu mu no. Obi preso be wo dia wo se ya wo. Wo bu mu degree. Munyi bobone. Yi bobone. Abufuo. Anukrokro. Yonge anukrokro. Yonge. Wo do us 3. Oni wo ho. Kazo menim. Ba kokra to ate. Wo do us 3 oni ho. Ye wanu na odi panyin atam. Ani dra. Ko kamia mo. Ko chamia mo aduani ni. Wagi nya sharp na akatua o. Akatua o. Wagi nya sharp o kan Proverbs 20:22. Proverbs chapter 20. Bible nkasa. Verse number 20. What Bible nkasa? Yet to about the Asem. Your Bible. What's enkese? Yeah. Can one find what you say? Me shaboni ene. Yenti am buy and say, me tese no odi, me papa di atem. Me tese no odi, me MP atem. Tese no odi, eya me minister bi atem. Tam so here say, one no be so be ka bi a kire no. Enkese me shaboni ene. What man find what so e Kristo ni nkwa dia. Wo ye gidi ni nkwa dia, find so trim. Se me shaboni ene. Se shaboni bi anam. Nemo tawrade. Emom ye den. Tawrade. Channel. No, ba bua. Channel. Tawrade no was be trying. Na ngbo ya ye si. Anki nya topic da. Ye bad ye me ba be just me preach ya. Me di ba be yinsem bia no. Be kam me ba twa akra. Yeah. Cause adie na ba ye no. Emfa akra twemma. Wa wasi de no kwa. To ya plantia. Adaje na unya digital social media pe content papa bi. Na onya wias na nkasa so no wo ka sempa o nko unya nkrofo be Debi o. wo so wo pa ko so wesi wani sisi say me ba be di ba o me atem sisi a Eni obenya nkrofo. be di na atem sisi a Obenya followers. obenya nkrofo be di mirika ba sisi a Ani Jimmy for online no so twen o. o pa so camera so me be di o man panyi atem wo di picture to sisi a nkrofo di mirika ade no man ye ni so nkwasi asem sa so Munnim sa Atemdidie Enni Nnyinaso on di Asem Beba debi. Atemdidie Enni munnim sa di Asem Beba debi. Asem shaboni ene. Bible say van show trim say me be show bi boni anam. Nemo tawrade. Nemo hwe so wonim say de odi aye wo no. So wonya wo mfom so bia dia tawrade. No, ba bua. No ba be ka ho asem ma wo. Papa me shoma. Adan. Romans chapter 12. Tie Bible. Verse 19. What's Adolfo way. Mo to tom ho re. Mary yen hwe ni antoye ho re. Munya manya ko pabufu. Yen Nyankopɔn bufu Nyankopɔn take a share very important. Now when Baba dia tem. Hallelujah. Amen. When Nyankopɔn take a share na ahye na. Oba bonsam man Nyankopɔn awurade be sraw ɛyɛ ayeye. Oba bonsam. Munya manya ko pabufu. Munya Nyankopɔn bufu. If you are trust her. Me nya na si ba ye. My brother. Nyankopɔn bekasa. Yes. Creator Yahweh. What's me na retowo me? What's what na retowo no? Me answer me tiaka. What's what no na tuaka. Awurade no Tese tesa. bi akasi atamaka na hyeyensa. Yes. That tamaka na hyeyensa so for we am be jew we so be jew. Hallelujah. Baby you do credit time tambro so. Tambro so. Eh committee bi kasa wonu baby o jande wo. Ade nche wo be wu next month. Ase wi ase ni dia. Bitimi kika bia time o. Bitimi kika bia.
Hey. Eti kika wo me ma me nyo say wo me say. Wo hunu we da. Wo nya we da. Aso Nyankopɔn. Ye great ni Nyankopɔn si Ghana na wa tra Ghana. Oba dia van senka. Amen. Hey. Ya we hu ye bom. Powers dey be show powers bi a. Na mo kran me sere. Na mo man ne brasa no. Power na mo se mo wo no. Mo fa mo man no. Power na timi ku obi next week. Power na timi mo obi fa media konya. Power na adije mo fa man kan Ghana Lord no. To me no hallelujah. Amen. Just say to me na nkofo ka wan sem no. Me hu so fa so Ghana o. Me hu so fa so. Me hu to me so fa so. Ana yedi ja enum. Enum. Oni koto. Ena sa power kura me no. Ai fa so Ghana. No aboa ne ho no ngasa ne ho yi. Ghana. Power no fa bo Ghana we busia for wo he. Omu kra hia mo ache no ngasa. Ana mo dia sadia nko a. Power dia sadia nko a. Power ye destroy. Power mo green. Power si yan to ya wo wire. Monya manya ko pabo fu. Manya ko power. Oh hallelujah. Amen. Na ya tama boyabo. So do ya be yisu. Hey, sadia. Na edua kosisi ene tumi ni enkrofo bi dia. I know the Obadia ya we mfare senka. Amen. Wo mi adwini. Amen. Me dia message topic ni say Atemdidie Enni Nnyinaso de Asem Beba de bi. Yeni natam ba kodi natam. Yes. Di Asem Beba o. Yen kan yen kan tronto no so ukotwa ntoto no so di Asem Beba o. yes. Osobu out is Asem ni no ho ba to person force di Asem ya den. E hye no. Wo di Asem ne hye no ne ko ntra so nye din da. So ye din no ankasa. Jawadwa. Asemato. Okasa wasa Asem. Yeah. Okasa wasa Asem. Say case no. Okasa wasa Asem. Akobi okotwe obi mobile phone. Cycle. Niya ba ku chesi no so jano. Say Asem no. Say case no man. Jano say what you on the phone was money fanko. Yanko be bia no. Yan say achi ni yanko. No see akwan. O se mi kom kurum. Me ka we nyam so mu famu. Debi o. Akwality ni kom kurum na pe. Na akwan di America na oba. Obi ko ni kurom no. Oh suru. For the phone neighbor. Okon kurom the phone neighbor. No so there be so perfect. Then you so yeah you say jai be say case no. You spoil the case. Case be na aba. Okon kurom okoye den okukuno. Okon kurom akwa otimi ko be kurom keke no. Akwa the phone neighbor back. Kwenya okun din nga se yan yo se da bi ye ya say case It's not say cry. yes o chira on report case ni in mind adwini mu na nka so ayi den Wa report that. report that adwini that enti onya agi phone say kim onu amu na be sa atani against no ndo ko nkuru say Google social media Ani nuabo ebunu social media go ho. aso dem Brunia. eyase ya Brunia and obi gine fun No Brunia. ase omudu omuda Debi. anani said dia wode wa no beka you obesusuo no bebu hu aten Yeah. ba ku ye nkọ the book of Matthew chapter 10:36 Okay. now osi asem hunu bia 12 Matthew 12. Matthew 12 Verse number 36. What na me sing say? osi me nka na wunya wonti ase And say hunu biara mo beka no. ensem hunu bia mode ma no beka no Be mu akunta temuda. bebu wa konta atemuda Na wonsam so na wona bebu bi. wonsam so ne wonam bebu bem Na wonsam so na wona bebu fo. wonsam so ne wonam bebu fo wo de ahwemanim to Bia wonu mu TV no one dey sharp Yes. se ne buafu. wonu mu no osi wonsam so no benam bebu aten anani ma meka che wo ne ke wo bodua dia na ababɔ no ada ufie Oh yes. ma meka che wo one day ma be yindua mesema ye baako ma be chire wo bi mesi dua bi a wabɔ bia Ɛda ufie. mobile phone ho dua Ɛda ufie. panchifuo ho dua Ɛda ufie. body phone ho dua Ɛda ufie. ana waban wo party Aha. party ho dua Ɛda ufie.
Wana ko bu nua ni bush buy. Bo MPP dia. Eda ufie. Ani. Obo NDC dia. Eda ufie. Dunya mexe kakra pe. Le duabo na benyan. Woni ma meka kire mo adwenya sharp. Woni mra ho so. Dunyabo na mo brobro mo ho. Oba, bese we uko phone yira na ko bodua pe fra wo ma. Na ka kire se makoji phone hu duaba betu fi ho. God dey dia obeso be wi obi phone bia e automatic curse. Wa kase ato na dawo. Kase ato de nipa na mo dua kra benyan. Because o ma me akobo nti na Bible say ejanu aye bone. Na woni ni aso mu ye ma ja se won. Mo ka se Bible na da ho tra ho. Mo da mo kan sa graphic. Ati abibia ba na okeka tu se ya de bitimi bo bi ni wo hu ono ade na say twa yuta na benya no so onim say nya no yes twa yuta na benya no bia na no akase akese na achenti ni refi no refi same body no akwaye de na momru nko be si wo bodua ewo sika bi ayira fra wo ma na ka cha wo say 2000 wa bo hu dua o back to school when one ko for be 1 cedi ani o for be 1 cedi edua no be nya no na se nipa na mie na no anka hwe kra na ne maami abodua wo sika wo nti e be nya ne ba maami na to dua bi ato ba say du otu amena no the book of Proverbs o say du otu amena no o hye amena na nkasa mu nti amena no wa na otu yi na uko Christian so do pay dua no edua na be ku no Proverbs chapter 26 verse 27 do otu amena no you are Christian o say do otu amena no emu na ba hwe amena nyo bi na tuma wo do mo abo no eye wa na otu ye abo no wa na mu ni be sa ba na so e be sa ba wo so na won ti ase na ma kirew etimo dia mo nkos na mo yo awu eti NDC nya MPP mudi mu watem a mo ko ba bedi mu watem ni bi because Atemdidie na mo ti ko ma mu krofo na so di eti na mo yam ho sa Asanga for time say Bible say men catch am na mo do otu amena no emu na be hwe etu be ko Atemdidie di pa obi pen so ana na bi ba eti yensia no kwan yes yensia no kwan when they say come catch asofo asofo yem out ne ameka sentia ba asofo no saban ana se kwa no omo hye nkomo di bekum a omo ni wa do de be catch obi nyansa nkwasa de Dabi ono hu ya pe MPP bewu di o hu ana se mu bewu se mu do me hu se mu bewu ye risi Atemdidie no kwan ye ne kasa che Nyankopon ma ebi ni Ghana mu se ye ekwaso Ghana di fom nyina ye mahunu we besi eto man ma ye what's that you otu amena no Bible say you otu amena no emu na be hwe eti mu di mu watam no a next government ba Atemdidie ne ba sa ba di oburi ban no amena na di oburi adan oburi ban no aban no oburi obi bufa ho awo be ka no ono owo no be ka no ho na di otu abo no na di otu abo no e be hye ne ya abo no be hye wo ya na di opai na nua di opai nua no emu na be pra nwa na be pra eti nye na mo ye na nwa na mo di ti we na tu ntwa because you do me I do you sana galam se na kwaye amna no obi free mu ayese ya che no obi so ehuresi di same amna nim yensi amena no ye amunsi no omansi dabi ana obi forest no obi wura ho na yese wa wura forest no obi so obi pie free mu bayai obi so wura mu bawo je mo di o ma na ye bawo ba bia keka ko no forest no obi wura mu ayese wa wura mu forest obi wura mu no obi so obi free mu no obi so wura mu enu na free forest ana there be say free forest ya me nim say na dey be free forest am obi dia reserve forest no obi wura mu no ato and na obi be wura mu say free forest me nka so obi aka na me dem susu say so obi atime wura mu dia akaye nim say dia ananse dia wo ni nkakuma anya dan on transit tongo and that reserve forest no obi wura mu ayeso wa fom no and na obi wura mu a me timi hu dia me nka free forest man na nasa dan and I still reserve forest no amna no obi pie free mu a yeso wa fom no obi so wura si di sema amna nim na dia na mu ye yi oba dia mu yamabo edi sa na so man edi jinhia sa na oba dia hu ga na mabo amen omi ye shira proma amen and then when one with you know and try what do no kwaje da somebody mum pede ye ka no mum pede ye ka no oba de hu yamabo amen
Amen. The preaching, preaching, won't pay your preaching. Mumpe. Etim amana mutuni tadi fona mo de mo chire mo no. Omwa ne bese kum. Enodie. Omwa matimi so omwa ne be kum. Omwa ba so omako. No mo ansa di maba. Omba kohwo wuo. Omba kohwo nkwa. Ombedi wa de jeni an to di fu bi baka je se wo kro se de kosia. Koso no ni ma de ko ye de. Hey. Ono ni ma de ko ye ma. No go no hwe. Ye pejam ni ya kese mo na your body adum ye from nowhere ni ye the preacher be shape mu ni abeyi mo asi yie hallelujah no say mo ba na mo ye de mo yo no ya so mo hwe mani hwe no TV no try for remote no to anat pa bi tra ho ba ye mi adwinum Amen. ye ja wo ka Atemdidie be bo Ghana wo ka Atemdidie be emwa Ghana na emwa Ghana kira Proverbs chapter 12:19 Proverbs emwa ye na emwa ye kira No kra anetim hoda. Asi nokre de re wo ye Kristo ni aka nokre wo ye nkremu ni aka nokre Yes. tie Bible No kra anetim hoda. nokra no atim hoda Na tachelma trofo. na techema trofo so wo twa nso to bi se won che da won che wa brabo mu da won che wa brabo mu da techema trofo won kan the book of Proverbs 16 Proverbs 6 tie Bible verse 16 ko Bible was ade nsie onenko pass me kan che o se ade dia nsie ade mako se ade rade tane ade nko pass wo na de to so na de to so ade crutch wa de crutch wa de eni etranton ade ba de eni etranton eni etranton say young girl young boy wo mu ade wo mu na wo mu aja wo mu hene wo mu president wo mu minister wo mu he o mu ono ade wo na nkasa ho o mu ona nkasa ho oba de fa senka me se hwe Atemdidie na Enni Nnyinaso na yibu krakra mu sa e Asem Beba David ena me ka say we say na mu ade oye nani oha na bebra ye eni etranton atrota chema ti yetimi twantoto obi so asima wo kato papa so anya no kra asima kato mami so anya no kra yes ye abukro yes ye won nsem kra no kra na tobo no how to kwa be so be address asem Dabi edu no Ghana me see me bo video bia me preach me Dabi topic we need me see me bo video bia was me bo video pe asay no kra di banyansa ni mfa asem no yes mama oba odi atem odi oye ni bebro Papa omu kosua Atemdidie omu di be fie aw osua bi efifie odi kwa bontere Look at Proverbs 13 verse 3. Proverbs 13 verse 3. Bible ngasa. De okra na no. Bible say odipa de sani e wotie ma na pai, wotie ma awie, wotie ma anadwi, wotie ma himachi. Bible say men kan kire o say. De okra na no. Odipa de sani okra na no. O hwe ne kra so. Say dipa ko no wo hwe ne kra so. No nipa o tere na mu no. Odipa wa bi no baya. Onya o say ye. Amfa hankofa ngunsa. O how ni musu abeku. Ya so na no nte so mu panyini. Omu panyini. omori Udi party achi. Unkan Proverbs 11:18 Proverbs no was obonifo Oso obonifo. oye adwumahunu Obonifo ye den. adwumahunu Yeah, me confess Asem Beba. okay Hallelujah. Amen. Udi party achi. odi achiri ai Degree. Degree ben ground. Why o master say we? Bisa kwese. Who say minister bi akwa bi di atem, MP bi di atem a. Why ho adwuma wo? Because why ho adwuma say obedi atem wo. Odi atem purpose. Na wo accept wo akwa hwe aba like you. Who education background nya. teacher strong way. Wa nye wa nko bimpo. Obedi atem wa bamba power. Odi class 6. Me say obedi atem wa bamba power. Post be na be so many. Post be na be. This one am we. Post be na be. Hezo many. Yeni ma Atemdidie minister. Say wo trim say nti na wo ye bisa akwasi. Why who see the audience? Who course be na ye? Atemdidie course. Hezo many. Bregu. What you know be onu ni Atemdidie. Yes, onu gentle. Onasinko. Na e dirty work. Bible say, was in obonifo oye adwumahunu na de ogutri ni no na de onu trust no pai gentle no. Onya no kra katia. No kwa position. Na go why dirty work. Fe be wie che na mu gire nsuo na mu bodua. Ena ma ba wa hwehwe be chiri kwa ye. Oyo wa dey. Because you fast at bia no kwa bam. Abamba power you Atemdidie mu. Aba power you Atemdidie mu ma.
na fe gentle for no and abeje adwuma Sure. no I dirty work be so you do betini aya ni so be later no akọ so na e dai Ubodia. You bet nya no. do betini aya no Abansu boni de nya no. di na se nyai se no na daw trim di a so bi ye bi etu be ye bi di a pa chaw me say first na Ghana bo 442 and no me de call work up Emfa. ni ma me ka chiro oba de emfa ne se Amen. wo mi adwin Amen. the Bible so obi a waye na so be di bone no wanya be ye adwuma ye hunu Yes. be ye adwuma ye hunu Aboni fo edwuma hunu. be ye adwuma ye hunu Na de ogutri na ni. do no transe so no de me pa gentle Onya no kra ketua. no akonya no kra ketua no no mu ti ba bi ti mutu na na we o dey ye jam wa ma party no na we dey no ye dirty work very good I very good say fe wo ka wo che otu kala we ye dey dirty work Eh. oh so one kaso body so ye Dirty work. Dirty work is you aban ba power and fat dirty work enye adwuma. fe akonya ne beda wona say aban ne benya tumi ofa dirty work mo ma Dirty. We dware. on pay dirty bi There be obel. ne fo ma tware Ma from who feed that. fo ma wo mu finish Share. who ba wo de be We frame na bia mo ba dware. wo de be wie ne fe ye nyina ye kwam say masa I will see you when I think she bag do is oh masa at the end the buga work Yeah. buga work in come Eh? na nani mun ko wiase Share. hallelujah Amen. what dwen ye sharp On the Yes. way you know. nim na ho so Yes. On the way you know. we yinam aya na fetuto bibi de pe bi kama kaka uti ya ne apio akwahye script bi Ai. Mong pap. so nye permanent Mong pap wa kakra na hyew. na she size boom ade anya odi ane ade ahyew tisa ade ade ahyew nse wudi mo re bontimba ade ahyew nse wudi mo to esu ya mam bontimba we hwanu anu ti Debbie. oba de fa sen hwanu anu radio no Proverbs 29. Proverbs 29 Verse number and 26. wase men kan je ho Any pepi. wase di papi wo ho Ehwe oman sudifo ni manimunyam. omo ye nyina ne se omo no do omo hwe se omo hwe dai Animunyam. omo hwe ni munyam di no bo so start ye de ma bia beba di nkofo be gba ahimfie kan left to your hin na wo no you anya shepa ku bebre di fan full respect ne be di Oh eni. Any pepi. ni papi wo ha Ehwe ohini. omo hwehwe Ehwe oman sudifo ni animunyam. for no so hu dai Animunyam. Nanso awurade na obi atamu free no. ko se je mo ye na katua no betuam ka Ah. ate so hwo ban su di fo no hu dai animunyam na mo ate sa de a Awurade na obi atamu free no. obi atemu ni fro no to no be check wo o ma mfa wo ni da Dabi. o ma mfa wo ni da Dabi. ubetwa musuo no by gentle o paso abamba power kasanyansam Yes. kasanyansam democrats na makofa ba man ma monti ase na mo yo no sa politics na makofa abrofo na mkoju from sa nya sa no wisu no Dabi. win ma me catch na Abibare yen. mo dia ye dia asa no Yehuso. Opa go to US Trump bet me the France e bi betini akọ parliament ono ani party bet me asa so de tianse Aye. ye we de ntwema Yes. wo de bunku ntana Ghana Rollins time sabosi mu ye democracy papa Rollins time state of the nation address akọjia parliament akasa 4 hours jana naso sa na no si ya pe ye wie ya pe bi ye the party si ye omo point na obe sensentrofo for the every share opposition na mpacho hu o mampanyin so oh pinim nyansa bia nu pinim obi jana so 4 hours nyansa bia ni kufu abanso ba power ono so ko parliament so ko gina ho ekasai 4 hours okasa wie ye na ba ye omo pia bonte na ko for opposition sabre no so na dia na hu fa dia mampanyin kufu kan oh pinim we dia da ko da nyansa bia nim 4 hours ni sam nyansa bia nim ai atame so ba power ebetrase ko parliament ko church ni nsem nyina mu amma state of nation address akase nyina wie wo ko flow position say na dia na hu say meja ataka oh nyansa bia ya ni we bo man say na do ba power akotra friends friends when meba we mahama one the first also ba power also be transo or parliament akoma state of nation address me person be chama say ade na mo ye papa be bo ama mo de mo nkyere me wow na je fi mpanifo no mo na mo yo now one so ko trase 4 hours to be german also 3 hours
That can say ya the friends say finance minister. That can say okay, essential for Piabo until your for position. Now moon is say, oh, in some way they say we that now Nyansa bien. Nana do better so. Aqua parliament. I will for receive ya go. I shed your money cause ye kose. Wakasa friends say flowers or yet near cheap Mike. At the man essentially treat a friend say opposition. Now who there Nana who the can say who say go here now. Oh, say where they say where they say Nyansa. Only me probably amount I know. Only him. Mama Saba. As if she need that bang and a bibi bebem. Mama she need me, I'm only in Toma and you just got in here. Simple. No. Now, bed Tanya Atemdidie. Why do you have a book at the Uton? Oba dear man and come. Amen. What me agree? Amen. What was that? Miss Baby teaching Yachum. What was that? Yachum, maybe teachings. Oh, yeah. Yachum, 10% in tea. A baby abba. Na say, Obiaye was a school dance, you was sent to us. I didn't hear. Sir, and then to us, one year been near school dance, you are near sense school down for. Don't copy fresh one. What would you get 10%? Go back on Obama. 10%. Watch him. Okay. Watch him. Messi Mabao. Coming in Chim. I'll be Babby Chim. Not track at you away. Made a matic gun and see. Then I'm a catcher. Men can't me more be a dear. What you saw me boy twice way. Oh, by no be a deep 10%. When you be any. When you be an India, I saw also quiet, you're also 10% a day. I didn't your school dance when you ain't seen hospital, see when you hospital from. What the anomaly, Champion? No, this is serious. Huh? Mopal Ghana from Penny for some Musimutia, Mopamum Wetchley, Free Rollins time, Mummy, a friend saying, Yan way, Nkroma, and Tontain. Always say Bakufo, from Kufo to Atamas, from Atamas to Mahama, from Mahamas to a friend say, Nanado, Nanado to a friend say, Mahama, Bium. Young Munkunta, Yamaka Woodum, Hospital Aka Woodum, School Daka Woodum, a friend say, Factories Aka Woodum, and Yama say, Aka Woodum. Whom more wedding in our near infant and what canto near say, as a canal Yabu Woodum, and it Ghana, more Kobo Bisia, no more head you Woodum say, more man car, and I'm here Bonissa. Where you come away near Temu, when I will bad, I see another dressing young say, yes. No more come with Yabogana. Japade gumuramu. A Japade gumuram. A Japade gumuram. Munko for me first. No, maybe I have for. Get in the school. That's one SS school. That for. Get the hospital. Young and SS hospital for. Oh, what you say? Me say yes. I am on Munya. But coming so be just this point. The creamy are the crazy. And it's not going to find one. Yeah, simple. Because you're going to say me be me shape poor man. But who were fool. Tinakasa. I mean, and Atemdidie won and fast will be any so. And for mining in a year, there be who will be any upgrade and didn't you dear Atemdidie and not by Mra. Oh, bad, eh? No, but America, what countries Libya, a friend saying, a man, a first system be your man, the Baba. Yeah, be a follow. No, be have your deans or where they a good way, policy way a good policy. And not about my party, me pepping what I say, or be the first saying policy, the first government, diaban, no opposition, no cassa, papa. When you're town on the party, when your time is here, I did 1.5. No, about 9. No, about 9. 1.9. That's why I don't strike. I'm a party. This is 1.5. I'm a just the be a young negative. Muslim Pomani. As one man, the Bia with the mano, with the mano, with the mano, with the mano, the Bia, you not the pa. Eh? Yeah, preacher. Munya Remwe, Kumasi Road, at the Tassam, and Kumdi Pa.
and then you papa come mako love na wo pokrasia ya e dey na si ho dey na si okwan ni dey na si okwan ni e light keke suba duro e sumu light ni kwan mu ye nkran ni e so light be bia no street lights levi Asem ya kwasi ya di kwan na say ya di ye hu what is going on ade anso ni e dey belly obi nah ade anso light na anso e dey belly obo ni street light when the man tell me so otua oni bi so otua yes ofa krom die no krom so yobefa na dundum na dundum ayi obi adwuma obi dia sabi preduasa wanya sa position a boso no di wa ketua di wa ketua akum nipa obadi emfa ne senka wo mi adwin it when we be near ti ya kire nya twini o man na so na yeso we ka ti we aboa when we say and we mama ya and we say no emfa nyansa enche obuo emfa enche po man no ade to kwa na eba Job 5 it bible say me kan verse 2 ehisam what's your hisam ekum ojimifo what's your hisam ya dey ekum ojimifo o ma de bi ye won hin bebre sa hallelujah amen just obi ahead and he said na by any power if about so bia na no a kan sem hunu to the man for apostle na de na kwese de na kwenam di mi se mi kwa na me so for Ghana he so mo he manim mi kwa na me so for Ghana what sound so for hu ye o du ama me se de akwa mi ka de fa ho ni nya den na me atata me awi je se usumi akohwe owuo ba de mfa ne sanka ho o mi adwini amen ye chie nyakopon ye ntie de nipa kan say manual dia o pa ko check me previous preaching almost start some year politics now do election year no ho ne ye ma ya no ye den ono dan we say onya ye do we ma ko yaba tu mi wo nanado penso mi wo mahama penso a e sa be no mu ye ani aye we ko ye ban ko dem ko ye na nya no kura pa de ma be gede be cho be school dem bi si na mo man say ma so oboa school dem bi de si wa atete nkwala bi na dom sa George fam no don't study me preaching. Who study me preaching? Don't shut down when. About the Afghanistan count. Amen. Amen. None of them there. None of what you are. Yes. It's been fat party. I would dumb. I'm a pressure. Debbie. About the advantage. Amen. Now you're more than you shape for man. Yes. Bible say abai way chokasa ye yes abrante chokasa ye yes with the party achi di akem obeyi wama Proverbs 18 verse 7 what's okwasiana no ne Bible say okwasiana no ne de ayi ne say we are Exodus chapter 22 verses number 28 okay that ye ayi okwasiana no ne say okwasiana no ne say na no fafa ne kira fidie wa no na we de kansa sa na e video enu abeyi ba ko kan de yanka ba ko di agi piatam mo am ya besoa ati di agi piatam mo am ya besoa akoka obi wansama sabi nipa bi ntrobi ko twa ntrobi to me ya chew ba me ya chew yes ba me ya chew mo adwehwe okasa yie uni proof bi am pa chew mem metra social media the book of Exodus 22 verse 28 and come to some tion yankopon ken wan kasa ntia bi enne ya kasa tie nyan nipa ye fe ye frifie ai e di konwuram e di ba fie e da forosoro e se kwanga bi abi e se kasa tia no yankopon ogine hye na yemfo ogi na so fo ogi e di asemuni bagu yango and come to some tion yankopon menka bu sem tie nyankopon na wo man panim so ama mpanyin so enumi no nyabote wana ato abama ne betu no eno ubaso anu address nyansem enumi no men bi wona wa ya boa no ese no debi anu amfa so bi am na wo boni du obedi adwuma ukodome o leader checkers mna no so that's what transfer cha obebre o I don't hear e be kan no enne fe no me kosa o metrim o si nyakopo se ja me man mama warning to ka say yes
Who are not Ecclesiastes? Okay. Osenkafo. 2. 8. 8 verse 2. Verse number 2. Messi di ohini enu asam so. Bible says, ohini di abrante di ohini enu asam so. Onyankopon ntam ni nti. Onyankopon so won ntam bi nti. Ode ntam bi ono yi si wo. Etinu nyabotre. Twenu ankofa atemu bi wo leader nankasa o atemu wo ko face. Yes. Ankofa no musuo. I am penny for Santi Bible chapter 3 verse 4. This will be or Trump. No Gary says a drody. And Gajan man and Van Day. One for the Muslim 1990. Nico Gonas. Nebelebes. About the embassy. Amen. See the Bible can the book of Ecclesiastes 10 verse 20. Ecclesiastes. What's it? And no me or watching him. We are not the book of Proverbs 17:16. Was it near one Cassan Tiawa? I want you to mumpo. My word, you mumpo. You're very, very careful. And the mail or the first word, the Yemonuma, everyone in the back. Because what the Asantime with the Asante Yatama. Now, who will learn now what is on our side of Panama. Nimprov na him from in Kituashanasi. And I saw the Panama. What would you? Yes. What do you need in the back? As I see how it is. In then channel say offer the abeka yeti. In then channel down say offer. Hey, about the man say amen. Be wanu nya sada. Debi. But you watching yatem. And do me no want to move. Fan chauti me kwasa. About the advantage amen. Wo mi adwini amen. Aso camera ti when wudi togbe atem. So togbe nkan o. Nsuro. Gbasi bebre aba asuru to the sense edi sese na akoye anya apentam anya nyantam nam te do wuntam so aba. Apentam anya nyantam ntinu omuhwe. Yabi. The young girl bi won. We ni boro asem we. Okay. O si so wo muhwe. Wa kwasha tade fia. And what they call fruit trot. Enti obi ehu a say obopusa. Yeah. Agene some tesa ni hu nyina gu ho. Na papa panyimu is abai was say my man abro so de ye nkura na ekosi. Aba wade ne wagu maame no papa ugu abusuafo ani ma se. E atade de hye wi. Se papa ne ya to na o ma ne de ya fidi oni so o ka ne mpanyindwene ayi den. Achire no. Abawe sani Atemdidie o hwigu papa yi sensu ti papa yatem no motikem no wo di natem ye wa bi so wo di wanu betum bia o transfer mo gane kona ana se efede Atemdidie ni to atwa ntiraja asa odiniji atwesi asa wada eduta mombaji iska pacho you dia mami te do so no ra you see come in ra is come no bia pusu no ra is come in budi ra you see come in ra see come in budi padatra if o pejana so ni sanu eje fe bag dan so no atofam phone ekura no atofam we so ni sam pe upia na fe no okotofam agra sa kwa about one tikem wawu timu sa no inu hwa no when masebe pie fe na no aseme pie fi wona no pa ne se mu Yesu no kurampo be ka chese mi nya atade we nsha me nroda yes sir. This is the word the free girl no ba say mu Yesu no mpo e be ka kire me say me nro matade me nroda Atemdidie anso no ya frosro ka hwem na yedi and Yesu kire ne say ono timi wuro atade ani e say wuro nipa nkwa fininsa wa wuro na atade awuro ne nkwa fininsa rafra Onyankopon po is the
word. When you go for Christ, if you rata, you can rota. Nyanko Ponica, Casaming rock. Atade me running, ne running. Nya wona abeka chese me run. Track any walk on. Nyankopɔ kyerɛ sɛ wo bɛkyerɛ sɛ mɛtumi aworɔ w'ataadeɛ no ma worɔ wo nkwa so afiri wo nsɛm waworɔ ataadeɛ no wɔnyɛ nti obi ka sɛ papa yɛde no worɔ ataadeɛ no ataadeɛ no nkɛsɛ timi worɔ biom mɔkyerɛ ma na bɛworɔ yɛworɔ rɔbia yɛworɔ to the monhyehyɛ ntaadefo na mpanyimfo ka mo ni atem mu wi a mo mfa nkɔ sua Nyankopɔ ɔbɔ so ba asase sɛ ɔbɔ adeɛ no kora ntimi nka hwe nkyerɛ me no ahyɛ otokro no akyi hɔ ahyɛ ɔkios no akyi hɔ no ahyɛ ɔkaa bi mu akyerɛ so bɛtumi ayɛ ɔbiribi muni di atam no nkɔ nipa akyerɛ bi o sɛ mu di afiri nwura mu aba fie de afiri fie de aforo ahemfie de aforo mpanyimfoɔ so sɛ mu di aforo soro ani famu nsuwam ba wa dress you a shatter the phone papa ni bians abai wa den na mu gu Nyankopɔ anim sasa tade be na wo hyehye nyemu nya de mu mfire fiem papa ni kika na adwen kyerɛ no aba wa gwadi na tem awie hwem na kɔtere ke wose mu Nyankopɔ nkɔ do Nyankopɔ kɔ bɔ so ba sase kra ka se me nwro satade me nwro ne nwro ne kyena obi ankasa o na bi aw se Nyankopɔ de obi ankasa o papa pani de no okeka ne nkofo pattern agura wo ye panyin ti dian wo ye panyin wo se do obi e pacho ama obi e pacho ama say jai panyin wo ye panyin ho no obi e ka but obi no ka say Onyankopɔn mpo e ka say me nwro atade me nwro ne ro kyerɛ na nya wo kokora like you na be ka kyerɛ say me nwro matade ma shatade fo once walk any perfect what nipa what di panyin atam de nkofo pacha wo kan Samuel ka say Psalm 225 ababo nkasa so obi oni pebi bɔne a so obi nipa bi bɔne a Onyankopɔn bɛ patama oh very good na so obi erade bɔne a na so obi Onyankopɔn bɔ so ba sa se bɔne why na ekɔ pacha ti mu amano afro na fa duru soro no oketuafo no yes obebu aten Yes. This all Bobram wadwenya sharp. Yes. When him now so Atemdidie no ye Enni Nnyinaso no e di Asem Beba debi. E di Asem Beba debi. E di Asem ya what kind the book of First Corinthians. Debi yenya Corinthians. Yenko Proverbs na. Okay. We have Proverbs 17:16. Okay, 17. 17:16. Verse 16. We are not 18:7 Proverbs. Was not the sika wa kwasi ansam. Was ya de sika wa kwasi ansam. So de beto nyansa. So de beto nyansa. Bra oni tre. Enkofo bebere nam kuromu asabe. Omunyansa ni kuromu nsam. But omu ni tiri omu de be dey. Nko bie na no a. Eni. Nyansa ni kura ne nsam. Ampa. Eni ni tiri. Obie na no a. Nyansa sam na eba. Ampa. Okasa firi ni nsam. Okasa firi ni. Dabi, de nsam de nyansa no. Nyansa no wo ni nsam. Okay, tre ni empty. Wo de tie quotation kan ti. Wa denti. Adenti. Ena sika wa kwasi ansam. Sika no wa kwasi ansam. So de beto nyansa. So de beto nyansa. Bra oni tre. Enti wa gye sika o de beto nyansa. But oni tie o de nyansa no be dey. Enti say ni pakuru bie na no a. Sika e de to nyansa de wanya bi. Wanya bi. But ye di etira di nyansa ni tum ni ye dey. Etire ni ho. Etira su na no ye dey. Etia. Abo kasa o. Ti di obi di di amane di case be bra no kwa wa asem no ye dey. Waka. Okasa fi na pampam. Di case be bra no kwa. Tell bi a obebisa sa apostle kwa gba na wo ka say. To the bia and to quite me free as your party. Okay. No master did drum what them. Atemdidie no do a party. Okay. Justify. Justify inclusion. Top but justify no was I'm drum what them now. No fair no party no jua. No so no opponent him. Okay. Okay, I didn't about justify every. Okay. Into that. Tournament idiot. Your sums are not so when international game. About the emphasizing. Amen. What me adwin. Amen. And then what do Amen. Bible kasacha mwadwin ya sharp. Yes. Who did you send your kind the book of Proverbs 17. Okay. 18. 7. Verse 7. We are Proverbs 10:12. Okwasia. Bible so okwasia o. Nano ene ne saye. When we say the problem when yen nyina ya nano. Me so obi problem when yen nyina nya. Nano. Nano akoyi ni ka. Eyi ni ka. Wanu ayuka. Obi di atama ma nano ayi ni ka. Me say ne hwe obi hwe akwa bi wo.
okope adwuma Okay. okope adwuma no nipa okoye an interview Okay. on social media I would diatem nyize Isubai. you no guna na ni je no so asem o se o me I was a chance man you are not say transmit na committee akwa ba just maza ba no ba no yatem social media Okay. when adwuma ma yawu odi adwuma mu nsam nya be ko social media mun kan nyase yemfa akwa ni yi ni ma obi Oh. echi no bi ko born na mani say masa sam na de no we social media na edi we wu so be page my da achi bia on yi send your to na we young wrong yes on steady you need the best on o ko Olympics game e wo ye you say no no ase chere say why no nufu we awuri na kota we awuri abata we awuri aba netball na ugba na so tennis table tennis shata de je wa furu so o papa wan o ma me wan e bia mo twa akata no no ba de ba se nka amen owie no so camera si nanimu a Atemdidie eni o ye no anyira wo eda ho beto bebi wani so bete wo se fe de me kope ba bia wura ase wani monyam tempo party beba power mpa woni se wo be convert akoto nkrofobia o tie adwam o twa akoyi wo nie me bebre di aba yi let me be actually for person o justify nsembi but fada what genius sharp no we me na wo so one sharp be say when monye wo the book of Proverbs 10:12 no 10:12 Proverbs no ko otan henya ntokwa so otan henya ntokwa otan we henya ntokwa na odo katamfo so nyina so odo so katamfo so nyina so wo ya brantie pem wa genius sharp ababa wa genius sharp Bible na some can the book of Proverbs chapter 24:8 ko Proverbs chapter 24 let me first say them a part of verse 8 you talk about the Asem o see the odwin bone ye ho no ye friend okotwebrafo do akotra social media no adwere say me be yi we be keka we na obi tibi kasa me expose bi ba no the hijack the cansam your odwin bone ye ho no adwin bone afo bi ho friend okotwebrafo ukotwe semaba it took Proverbs 15:1 the Bible neka okay 15 that's also okay 15 verse 1 Proverbs 1 was emoye boko esanka ni bre na asem dindin henya abufuo asem dindin bi on me abufuo na eba enyansa foto kyerema emanim dia ye de na nkwasiafo no erojimisam ebi na see what the book of 2 Samuel 1:3 okay 2 Samuel no rejimisam David ni so wo grudge David ni so wo problem so pe David akunu but na David did not give me the also onye do obetreni nsaka so da santokwa we ubewura mu a fanyansa wura mu tie Bible a part of 2 Samuel chapter 1 so obi edi atam adi yi obi edi atam me so mom ye nwi da atam wo there is accountability yes tie Bible verse 3 no Bible ngasa etifie sam no David etel so wo David ti so wo na David said Satam na David so penakunu ti David ti say so na David esen say ko ehina wo firi ba akwa bi David ti wo ni dom abokyemku odua bi ase obi akwa bi dimrika ba obaya o say ehina wo firi ba o se mate say so awu na so owu minimum obi David bi say o firi na oba ano ka chere say akwa ni bie na no a Israel srabem na mi firi mi tani Israel srabem na mi dimrika me ba David said because cruise na to ahye so asem ne ko san and David is agwansa asem na ko san catch me and so oman no
Adwane okona and was Israel man Daniel Okonano. omu pi so atoto no ma wu Israel so majority na wu. so na ne ba Jonathan so wu So ne ba Jonathan wu. David catch abrante na say David catch akwan say ah ayadan na yadan. ana hu say so Ana wu say so ewu. And na wu say so ni Jonathan wu. abrante ne catch na say Akwan bi na no say. me ko free give be poso Me na be bob me balance. na say so actually pia and me ra say be ready bi say. Na me free ball bi na me free we na me free say. Me chap me see up and kim me say so twene pia so twene pia. na say entiase na posto fo no so are pam no konkolo so atwiri baabi. okay na chi hwe mechi no e no hu me na so twi na nyo hu me e no fra me na so from abrantia me je so na me seminie me je seminie e no catch na me say han ba no ana so ose so bisa sa hwan ba no hina free and ana o se me ya malkini no se me ya malkini e no catch na say ana abrantia so ka kere say Benjamin so na kumi na enkete kutame na owo na man kete kura no na so na ne kra da so de mu na so kra da so mu ana me kojira su ku no na kwa so kojira so no ku na minim se na hwiase e na minim se so opshi wo se kim no onye nkwa enya dia so benya nko be wo me fa na botre o dia botre ne kapono because me hu se wo ne tamfo no ana me dia bra mi wura me dia bra so mi wura utamfo na wu David ti asem no osusu na tade o ne mane mo kanu nyina yo sa me kanu nyina nya o mu taju no mu fuin je so mu nyina bu afu o mu chi fam je se no mu ni David catch la abana enne se MPP tendi sini beti se MPP ni bia wu obo shile be white se MPP ni beti se enne sini bia wu me party David sin so na tadiam eno catch abana say no catch abrantia say wo free abrantia wo free eno se me ye ho American ni bi ba America David catch na say David catch say ayadan abrantia ba ne say ena wan suro say wo betre won second awrade asna no anti me sama manyo fonti metimi ye sa de we bi so obi be biara no from say bi odi minister bi atem odi mawi atem ana odi opposition leader bi atem ana so odi government power bi panyi bi atem na panyi be fresh abrantia kasa no aka ne nye abe mu din ni ye din ana ye be kwakam ye mu amu ayadan wo se ba ne sen ena wan suro say wo betre won sa ase de awrade asna ya bopa ma nkrofo odi atem ene ye twa nkrofo ka ene nkrofo ye bopa ma nkrofo odi atem edi nya be ye adwuma abaye adwuma sesei abaye adwuma sesei David friend me tell bi o ka chere say akwa we Kiprino na to chere so o bo ne ma ne wi akwa no gba akwa ma ne wi ye ena David ka chere say o mo jengu atifi jemia wa atifi eye wano ena di wadansi say una okum so yes no bia me ka say onu David na agba pa say kokum so listen ti message ni ye Wa de baba ne keka wono mom ye nsua de nyansa bi na kokam ye mom emwa to be bia ba ne sa ehwo nchi no etimi ye ebechechew asam do how be braw baba ma warning Leviticus no biom yan call Leviticus no okay baba say pen Leviticus 19:12 19:12 we are now 19:32 okay what's the commercial break me ko mun ka me di hu ntam atrom ko me ye warning say me nka ni di hu ntam atrom na wan hora Nyankopon di hu bia hwe no anya die bia mfa nje me join me ye Kristo ni obwa odi dada ye fa na adanko dada do abo di Kristo sam kremo sama kata nanim no di say Nyankopon di verse 32 no di Kristo suma kata nanim aw di kremo suma kata nanim di gu Nyankopon ni mu ase wo da wo ye kremo na wutemi a wo da wo ye ogu ala ni mu ase wo ye Kristo ni na wutemi da wo ye ogu Kristo ni mu ase ya na mo kira yi ye na mo kira tie wo se ko sorry what is dwuna ni wo se hwo wo ye panyin nim de wo sori afanyansa sori wo panyin nim na di akokora nim ni na bu panyin sorry Nyankopon na sansuo Nyankopon no we say de bi mo sifo so mo Nyankopon eti te so bi kasa fo say o Nyankopon ye nyonko asa ni classmate yem crash me nko commercial break cover Mama Mundasa, Mama Mundasa, Mama Mundasa, I am the person, Mama Mundasa, Mama Mundasa, Mama Mundasa, I am the person.
Tiasiano, Obama Tiasia, Obeche, Mama, where who Babu Casa, Obianya Sutie, Yama Babu Casa, Yama Babu Casa, Babu Wasame, I am a Wasamo, Yama Babu Casa, Yama Babu Casa, Babu Wasame, I am a Wasamo, Babu Casa. Brazil, what is our soft one? Nigeri Brazil, Nadia way, the Chrome Hima Brazil way. This Swadros way. I want to be quite in Swadros now, plus no budget. Now, just had my sacrifice. If the cat was a giant, that's a mercy. What do we become as of what I did yet? The Sunim, what told so? That's why I mean him. Now, was I going to run Quasiano? Only pity my hard loss. Near Akizu or top was what we're upon. Means how a year to a Gonquam. Yes, short draws on Comma. What you doing? Because still our one in Yanti who can tell. And I was what immigration. Also for to anoint away. So for Tom Kuto, who can what shall I say? Now, this is so for 2 years, Moja, the obeys. The I just want for wedding. What fun would you watching or check? Yes, Moja do our tongue. Look up boom kunta. Now, yes, Moja, Cassia, Cabin Yaton. Cabin Yaton. Aqua, so bolo catches yes, Moja. Now, me man Ghana, that bad is but if we give it you, eh? What was the wicked Tamank? What an assaway? Yes, that's what to put degree. Can I put self in once? What is this a Kawana shower road? I handcuff. What was the run beginning a road? The more now, pre woman, meow, teachers and profit brewa. Or start the chrono, no one started to say, and I have profit the chamwa. Yes, about degree. This town started to say, who's your put in the creton. Then a creton, any, then a creton. Said, yeah, drum, no aqua besuda. Yes, a baba went to you had transfer, friend, young quabitia, and what poor Simon, the one you met us. Whether you like it or not, was a catao, and a catesiano, I don't know, catapia, and no bad just when you're not on your bar, when you see it on your bar, on your bar, but one more open the front, open the back, open the side, a garment, ornament say yes, Nakashi, and say yes, Nakashi. Nakashi, my brother Rasta, and the back quiet. Some wobble, some sasa. But I saw them or so 40. I saw them over here. I want catchism over here. I want quite massacre over here. I want to think of one and your Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister. Who last saw them a man from them was a day. A drama you say, Pacha. This is Profobu Manquasiana, and yes, a babu mention, not a babu, but come on some dear, and you tell what Puamanquasia and the baby one. Report yourself and send when you pay vital. Because when you pay vital, I want to say, good dear manager, but you get before some, and I did them or mine. What you was so slim, what you was some muslim, what Puamanquasia, what for many sketty, Pamponiso, everyone will become yes, and what do yes, and quite yes, repent. I am yes, I'm brand she we would know, sir. Obama, we am Quasia, they know the free watching. You are Bushum, ya. Now you catch us a someone who was a for forget, and yes, why, or swap planted, a bit mad. They can't put us in the museum. When this one to our this one, tell do you assure it about Onimu? Tanko Nimu, Ayubenimu, Kwame Nimu, Yajenimu, Kokwachinimu, at wine, what do be anymore? And I'll see Mobia, Enni Nnyinaso, a quintia, tapping Penny, Fitania Day, Onimu, Tabansia Day, Messinia Day, Messinia Day, Ministania Day, Asamaya Day, Ampunia Day, Osoponia Day, Tiababu Headmaster Day, Tichania Day, Finish Mania Day, Tiababo, Enni Nnyinaso, a quintia, no one. And I will to him. Oh, go on, oh, bow them. I'm trouble with that. Be Yamaji as a kutu. Once I make a job. Mobia Sinimu. When I was to a Mobia day, Sinimu, or Mobia day, Sinimu, Tonam Crom, you are watching Yana. One day, Pine, Yawachi, Pine, one less, Pine, Ayuba, Pine, Tanko, Pine, Nasali Fudu, Yanabati, Pine. Hallelujah. Amen. Yeah, nobody was. And the topic in order for so. Atemdidie Enni Nnyinaso no Asem Beba Debi. Ampa. Man wini ya di Asem Beba bi. Bi wura yimfie, ko fa ntokwa aba. Bi wura sofofie, ko fa ntokwa aba. Bi wura nkrimofom, ko fa ntokwa aba. Bi wura kristofom, ko fa ntokwa aba. Amanyofom, ko fa ntokwa aba. Ti ya hweni ya di Asem Beba Debi. Ene nam
abekumu no enko fa pepe gang umudi atemma wom it is habru di entufo yenka wasa obi ayebi amwa tebu obi a yankopon ye oretofo ho enya sofa be betra so obi adi Atemdidie mi so meka je se omudi amuni tara meka no enye ye sada em esisi e ka kiri bas masa hwe o ka say ye babu ma warning no man mu yentie warning no da wakatia o ya kan se bebra hye nkofo aboma fa ho ko a mu face judgment o anu yie ni de obekwa yi o wudi ma wadwenye sharp no anim na ho so wate a wuti fi omu ma mu papa omu yo e no mo de awura de be wura krom odi fifie abodam fifie no odi asi krom tinsem bi wa pie fi obi anu a wo kai Ephesians 5 aye the part of verse 4 aye what's it we are Romans 12 chapter 12 verse 14 okay what's any would ye say o de we social media de we obi so camera si nenu a any would ye any would ye inkwasi asam kwa asresere sam ense no we di sire no we di obi panya be si oni e sopa no ye huru panyi ni e di panya agu agro oba de we mobo amen panyi o sabi owo abusuamu a owo abusuamu a ni nye sopa ye ho ni would ye inkwasi asam o asresere sam ense emfa unko bi say agro na media agro be na woody panyi force media agro na this time AI ni so abano see di ka preacher just say ya me AI boni e be di ahye Christopher ni mo de mu ni mu ju ka say jama system da boni e be di ahye to de bia enyo bia no hu ade fe ni AI ebi you say obi timi ma AI timi mi say ni pana na yewe e kasa yi ana eman kofo bi gi nyensem bi di amanyofo ne started this ade ewuram di wuram kurase a na mo hwede o mampanyi ye mo hwede we ye ai mi timi ye mo ni ye mo o na mo hwede o e ba o mi ye mo hwede we ye mo hwede na do eto de bia e tan obi asua obi di nyansa ba na fa bia fa bobra pa no do di AI be yem AI na mo di mo ho awunu e ba ko wiya dia be hyem a yes otum se wa na wo mu no AI de bon fani agro ti edika kan wasem to se e fa say that technology na nya ni nyina na be bo ayen o debi ni mo a ebi wo mo ankasa be nu body emphanti asem na emi adwenu emphanti asem na eti Romans cast match no Romans chapter 12 verse 14 no munshira wana watamo kwaso munshira na munnumi na mon be na die se di ni abo ezi awo social media die se adani di abo school di abo school wona nkrofo shin di abo na kasi school enye yizo oba de wi emobo fanti asem na omi adwini mo abrante de mpese de catch us Bible ama warning wo ye kristoni wo ye kremoni wo adwenye sharp na diulem kase diulem a ulem ni kase onyankopon se diwaja no wonani. The book of Exodus chapter 20 verses number 12. Exodus 20 verse number 12. Bible kasa diwaja no wonani. We are called Ephesians 6:1. Okay. O se diwaja no nani. Na wona aware wasase nyankopon de ma no so. Na aware wasase awurade nyankopon de ma yi so. Yes. Diwaja no nani. Wow. Ati. Na wo ka se jani de wo nko a. Na bi o, wanyini cha wo bia fo buoni ni die ma no. Yes. Wanyini cha fo buoni ni die ma no. Asem be na aba wo di wanu tu bibi. Wo di wanu tu pe. Wo nkwa pa so ba den. Wo ba address ndokurem. Wo se panyini fumu ayetu no fu se panyini. Yes. Itibi ka panyini nim but ye kwa pa so ba den. Wo ba ka no. Yes.
About the evidence and count. Amen. It one in the one New Testament is so can Ephesians 6:1 so actually Ephesians 6:1 no. We are not the baby come. Mamuntie awufasam. Mamuntie awufasam. Ewuradimu. Na yei na etene. Na yeni ade etene. Di wagya no nani. Di wagya no nani. Wagya no nani tie. Yeni mransam edi kan. Yeni mransam edi kan. Aboshe wom. Aboshe so for people say na twam. Esu ye de abesha ama. Ha de we de ye adwuma o. Ai mo hwe nyansa o. Sama so for the bi sabi mo keka nsem bi nsamfo saa no a. Osi yeni mransam aboshe de. Okofa ne he no de besha ho. Eti Yesu awuti mra we atwam wo. Eto de bi aboma dwene nya adwuma o. So benya so bia ka mransam na twam we twam. Anam se osi we ni hallelujah. Amen. Ya mo kopo mun kan jema so for this mun sua bi mun sua de Nyankopon from what you say ha we na dwuma so ntimi nya ja Bible to na kopɛ krasi na de na ton oh osi yeni mra ni dan yos na yeni mransam what na yeni mransam a edikan mransam edikan abɔhyɛ de ewom na wie wiye na wona ware asase so we Yesu awu ti nya dwuma wo man ndi ejani man ndi enani Badiam che to me wate amen no me ni madwiri na dwuma we de spedi kaka say Nyankopon ne ba abusua ti se charity ani adwiri na dani petrim ti se charity size nokre ti size 8 no we de on ti size 9 as Debbie sa edinam kedi ampo ya we hu yambo amen to ba Proverbs chapter 6 verse 20 ti Bible Proverbs chapter 6 6:20 the part of verse 20 you talk about the Proverbs 23 verse 22 meba o se meba we abrante ti o se meba bu wagya mnansam buwagya mransam ento na nkyerɛkyerɛ enkyene mento ma me nkyerɛkyerɛ nyadan enkyene fa kyerɛ wakoma ho da nyinaa nkyerɛkyerɛ wakoma nyinaa ho da nyinaa fa bebara wo kɔn ho hyia asɛm de bebare wo kɔn wonam amane nkogya wo wonam ama obuo nkogya wo kyɛ sɛ wokɔ so hyɛ bidiafo obuo kɔ wodan so ahwɛ wo so wodan so anhwɛ wo so wonyane a ɛnyɛ wo sɛ modabɔ ma obuo hallelujah amen obuo ni wani kan yes na wa he wagya to fie obi so atu atwene oba de amane sanka ho amen omi adwinum amen empan kwala sa mutu obuo no twene a mbese kwala na hia Elisha no wo kan kiss na Elisha sa wo nyansa no so pia fa kwa bontene yes eti kwala no mu gya nyansa no wo fie no mu gya obuo no wo fie no mfa obuo ne mpia bontene no owu na second kings we friends saying chapter 16 it's chapter 2 verse 23 2 verse 23 no second kings 2:23 was na ofri wafru ko Bethel was it na Elisha free wafru ko Bethel na orifra ko okwan no so na Elisha aya no yiwa bi obi anan kwala bi o mo hwa me mo nim nani so Bible say Elisha free bipo no ko Bethel no When what if Franco people on this one? Oh, Franco people on this one. And more Frankie to be. And more Frankie to be. What if Frucronum Baba grown and who grown? I catch and say, no, tell Elisha. Just say, a yard bomb. And Rantia, Colamo Remy. Oh, we have been. What more grown? Etipa Fre. More head ye. And I'm starting Etipa Fre. I'm only 2 you grow Etipa Fre. Etipa Fre. Etipa Fre. Etipa Fre. Etipa Fre. And almost as omo panabo. Just say, omo din who found to a danny who na odia with your danny who. Oh, who on no who on or the radini do me one. Ready didn't do me one. I catch on say, but do me omo. Now, I see me one phrase is low or cast mo. As some of us do I do any yet manner. Unkwana warren. Some must have some number. Somebody a Nidia. No Busam and so dear. And yet, so Busua. Unkwana no worry. Yes. Ubusudia. Udisudia. Unkwana worry. Ubusudia worry. Yeah. And you're no more negative. No. Yes. It's negative. No one sometimes and we are gentle. Bible say. Esisi bria me no free kwayem. Ye bedie me nu. Baba titi wo mu. E pa chaw ye kese sie bedia. Ye say sisiri a wawo ma. Why word? No beto shan kwala no so. Titi wo mu. E mo Fred ya 9 mienu. Kwala maku 42. Hey, kwala ne mo ade. Kwala maku 42. Ano wode. Na sisire ku won nyina. Wa nya ba kokora. Bible say
He go back to Proverbs idiom. Was he? Fa wo buo fa chechire wo kon. Fa ye wadi fire enu fe be ti sa akwala ni fa wo buo na won fa buo na mfifie mpie krom pe. Abako fa musuo abafie. Fa be barokon hia. Fa ba obuo be barokon hia. Wonam a mani nkogya nkwala na mana nkogya wonti. Abakoto oyenim. Woda ehwe wo so. Wonya ne ensangbon hu nsabanhia. Oba de nhira. Amen. Sa be frame twetwe nkomo. Oba de awaginim. Wow. Say atemdidie no Enni Nnyinaso. Asem Beba. Edi Asem Beba. Ebusian for friend. Yeah, when you be body when you be keke gigi. And obi nya asem a social media no paso aka no. You want to say? And obi nya asem a social media no paso aka no. Say asem ni social media so don't have problem. But mani Nnyinaso pa. Oba de enfere senka ho. Amen. Wo mi adwin. Amen. Ti wa hwe ni aba kofa problem ama ho. Look at Proverbs 23. Okay. 22. 23. Verse number 22 no. What's it? Tie waja. We are no akọ Proverbs 2020. You go. Tie waja. We are branch ni we tie ni tio papa. Ono wo. Na wona. O ma men so. So babrewa. Obabrewa. Emune nim tia. Di wa you ma mi si nchen a abrewa bia obi oye lady bia no wanyini cha wo a boko ni bia dai. Emano. Proverbs chapter 20 verse 20. Wasi min kan cha se tie. Do dominate ane na no. Dominate papa ne ma me no. Ne kan e bedum esum kan e bedum esum ka bi mu o. Kan e bedum esum ka bi mu. Ti mo adwenya sharp. Yes. Hello pacho di ba bia ka sa free. Oh, Pampacho, make us free. I was Sri Lanka. Chia wo jifo nyina. Pampacho, friend, Mr. Bodu. Se bodu mi chiu. From a bomber basso power, body in Shira on your cassia. Nchira onso mame. One of my hokram or body in some way, and I'm also. Amen. At the Maya Remo. Unless the Binian answer say, Mama Intia Semono, the Emfa in Mobrapa. Amen. A politicians, no. Because I would do on my chair, or back and sema a de a fobu, a bebro, our shre or heaven. The Yasha Kasaye, and the one mamma who is dreaming, I will trace him no. Amen. Or body is raw, when she has a man and the Passachene, living a was of Winala. And then what boa for boa, and mine, with me and pan of bread, body is raw Winana. Nchira super me da wase se wakama. Adi maboafo abemubi. Na wona na muso me yetibi ba ha ne. Wade we nchira wonyina mpa. Wade nchira so mame. Hello Pacho odi be aka se free. Hello Pacho friend Emmanuel. Na yo. Na kaze free kumazi atrasa teja. Yo. Pastor Vaide, so my true lockdown. I've been in the mass. That was a near minion. Hey, you drink gwa. From lockdown they said 6 years new. Hey, lockdown come and everywhere. Just be one no preaching and wow. Hello, Pacho, di baby aka free. Na bottom gasafi fanti ankuma secretary chiase Etejiase medio wadama bote mo boto baby amowo no moko asan ni bi okay wo nyankuma se okay na ma fo wa char papa another masaka mo an kwaji samni ti another masaka nyankuma amen da another masaka wo masaka asamna ka kanyina kuma wa samntime mukunyan kansa sofu nande me mejai enti wa mesesi anaboko bibi awel asani bi wow ena na ma fro ya ma ba ni bi ya ngalo sofu na ye me ya sofu ma me wow na uku ati asia ma ode na boto na so onam so oyede olba oh to me baby da oba de nshira mugu anda masaka onura wow Chi owura ma me why so oba de nshira so for chaba ka cha dodo
Wow. Oh, hello, Pacho. Di baby, I got free. Hello, Major Isaac. Of Uncle Belia. It's you, Isaac. Oh, I just make you. And I was it. I just wait for Popular, could be right there. Oh, yes, you're too about. About the to 7 year teachers say, dear Junior Tuaba. My teachers, about what you're here, better. And our parties will be done parties when young folks, when we had the young son and done party. And fire, wouldn't could be party, a chink or 2 young Musumunchini, and will be out to Ninkle Musumachini, or to Christo Sumachini. I'm a party, manifest to Adana Bible Amano. And one I say, Bibia is a oh, Povi. Chinawadrin, Adana Kawadrin. Oh, Asemu. You're very good show, party. I can be a short. They say, Obi, will be a benefit to Atemdidie Toronto baby. That will be himself, will be the fear, so be fear. Was I did will be bet me, I he said, you didn't near maybe goose to be, who could find you maybe, now dear Johnny Diacofa friend saying, would you cross the border? Yeah. Would you cross the border and would you cross the way? By the same migration for now near a day. Albums, custom for the albums. To decide your neighbor, from your mind. I did wait to be PM bit me benefit you. Yes. Ha. The no said, you better quite as will be a maid or pesa, Debbie. That's a system like a near address issue. And yet be also soon as I be previous. I said, mean person make a can send me home. So they be a near maybe a horn more, or be a calf and wedding, no be so I can win your problem. Hey, I just say, you say, 1 million you about the way we are mobile. Hello, Pacho, did maybe I got something. Hello. Yes, I'm Pacho. Okay, the friend could be American. Casa. Oh, yeah, well, I am Pacho, lie too. I do. Okay. Bedasipa, Yamin Shaw, Nadibia, or more, dinner could go with my accounts and Persia, the amount, my gonna say, or my gonna say, beating you beat me, you beat my chest, quite it. Because I know you to know I'm my gun, I'm not. I be on Mubia, Jimmy them, a fan will be free. A Brian will be my own country to send your money and energy. It was so bad. I thought to be the see at the break. Maybe Papa was for the atom. Don't for one more touch on the summer your for Pepe or touch them go for fire. On them fire. Oh, we know you'll be on fire. And I know the body. I don't have fire on Gaza. There is a my for you. And you follow with him, oh man, never chim one Gaza's worry. A preachy canyons as some money, Trim Crawford dream man no cry no Ajimboni will be Tim Crana, nobody after your senior year uniform. Give for Ben be preachers or being away. There be a young commission. Mental give for me, pay for Papa baby correction. Baby, what TV no come church quotation. Papa no. One I from Kokamia Mom only the hey. We are posted as our town. Obianta obia ye na djuma obia na famudi mum ye nsikro mum ye mabontin ye mprichi ye nyai sa nyema bi na hu wei na ye wei no mo man ama your phone be to ba na shom nkuran na makoto loto na obia di ye ntia na nkomche mu hye nkombi ma hye bi pa o ye kai ni nyina o ade se we refuse the Jacob so kuma kama wu because in come shape we na mbemu so wu and then yes ada Roma why you say we some na free ondinu hello Pacho di be ya say free Pacho me kasa free kuma say yes auntie mai tentin chrono papa wa dey share o mami na omma ahonten obekosto e bi a church ya ma ya
Asem Beba. If you say, and the only Pakumaya dinner to the sunset. Nipa hu no krakra wo bi na ni agus oba de nhira te se na no bi la shade ya ukaye hu se ne emma be ya so den fo nipa ya so den obu ayira fi nipa mu oba de nhira Amen. Hello Pacho, di me akasa free. Hello Apostle. Yes sir. Pacho, good evening. Shalom. Ya wa shalom. Pacho bia woko. Oba de na de yeguso. Pacho meda oba de asese da ne da o ma ye nkwaje sema papa e hye nkran e ma ye koso e wo ye nya mesuma akwantu emu. Amen. Meda was oba ye we show pa. Jesu mami. On show me tia pastor Chini, pastor Mensa, any pastor Francis. Meti. Okay. Hello Pacho, di me akasa free. Pacho makasa free no ngam de 7. Tianu wa fo. Pacho me de 7 kasa free no ngam. Benjo kasa. So for me job. Benjo. Na enemy de sama wakare de ina de pepe. Na I politicians no especially MPP say painful no wakata wo mama wa ede won ko from wakata wo mama mun to for kra enyo mun ko both NDC MPP me dem true but I them matter what about one thing true and then the also what to uncle which man for pa na the question na ya bon pai Gamika we na so for akusu ka wa no we ka no so on kokko beton de so bi on ka ono ba beton de wa beton de so ba be hyenkom o hyenkom so no ahya kop friend say amanyofo mu se ba ku bewu na we be say ye be ba lash ye be we ye mu de mo ya no so be ka say na e ko no tinu mu anu oni ji nkom hye ho je no mo de be hye mo tu basi na asia so pro Unka wunse boys now mo start di atem no mo ba benyini o we say abante be di atem du pempen so fe be nyini be wie ne fa be nya post bi no ne fe nkrofo di na atem fo mpese be di na atem onim so no orezi no de be se kwatena ho onim so wa wie no edua na wadua no eso aba no obedi yes hello pacho di me be akasa free hello apostle shalom ya wa shalom edin de kenebo akodi me ka se free nkoko chiango go for About the hour in Shirao, and then or Boafo, and then as I for him, but if we count Hunina, na about the Namoso, Kusakusain, I wish you put a bit you na young quadrant so at the Amayan cra. That's a pan. What in shop? Naman for the Atema DJ. Yeah, your tail with German. I didn't someone I judge and so boom quintels and idea we and Chino Bonnie and Idia Quason. Now, hey, near Tiasi judge for so. The lawyers are Atemdidie judges. I don't for ya. Some of you are not lawyers. I could defend them. Mumukasa, baby, just baby, left and right. Yeah, the fact that be yes, there be a gamanche, no big gamanche. And Gravoyen, who could in Gravoyen at him. There be a wood or the gamanche at him. What's an assassin? There be an assassin what is the maker. Nippon would at him, be order. Social media now, I have full mobile so for now. One city not talk or your band the pen and one no what can I do. About the young amen. Bible simming Kaisan was Atemdidie Enni Nnyinaso on Enni Asem Beba. Now why back fast Nadia and the better one castle one who can't the book of Job. While back when Yasamu one castle one back Job chapter 15 verse 5 one no actual bonnet one no natural bonnet what and it touch what any touch so one back for one and yummy one no for you probably hold no face problem. Who can the book of Job now? Who can Job with 13:1? What I say? Well, one no need for a doom pempen. I say Yanko Job, I say Job the cow. Well, because Yanko Ponte. Jeba 13:1.
Watch your share. Good dom, yeah, you're my, so my. Ha, yanko. Philippians 4:8 no. 4:8. O se afede de akire. O se fi mranti amaba muntie mi. Enuanom. Enuanom. De ye no kre. Mommy ade bi na se ye ka. Mommy yanka de ye. De ye no kre. De no kre. De mu yedru, de ni mu yedru. De tene. De hote. De wodo. And now this is who the control social media. And now who say yes, who addressing you maybe. De wodimpa. De wodimpa. So brapa bi wo ho. So brapa bi wo ha. Sa ye bi wo ho. Sa ye bi wo ha. Sa ni o me hu na. Monwini obi control social media. Nu mom na so control na addressing you obi be say papa wo kanya sasam. Some better social media me teaching na me Bible a kire say ekwan yi ya trust yi ye renwe nyina say. You need train. Rewa asem we. Ya ka mi hunu. Na me say enye din 2028 about 20 bedu so a. Ya be say crop start abek kansam. A de ye kasa o. O you to ani afia to a. Ani aye we ya ye gosse ba so mu kin yo mu keka ni bum. Ai. Yes you exercise. Masa crop bi na ndom sa trot from wa no. Enso na yi crop wa no. That's a look out. Such a look out mu hunu ni yawo no. Na mo ba so mo yensu na da fa ne kwa so ebeka I know there media runway na don't require na mo ti railway a ebini ho ekwan so a enye runway kwan yi ni sai enye owo kwan tia owo kwan Said nation papa biasa. Missy runway, me maka besin da me say ube kom ni mpanyin follow me. Who said both two parties no? Obi an fanya ma yourself. Dabi. Ram omi enu nya na bom no ma yesa, o ma yesa adwenkro no. Ana mo gu no. Adam bi boa. Nyom oba ko rat transport system no. That's the reason why to omi enu nya obi an kamasam. Okay. Ampo obi an fanya policy bi ada. Dabi. Omu nyina akwasha ade ba akum tia wo de wo de ye wo pa mun kasa bo ye renwe se mbebu obi da egua enu ye wo kwan fiche sa na mun krofo wunja ni abuda na mun compensating krofo renwe be na mu ya compensation kwa be ketu abi because ni mrem sa na mrem wo de be ka me bo mun kan che be ka compensating krofo no ase kwan de wo yi double road de wo kakaka na wo yi ba renwe de Obadi hu Ghana mobo. Amen. Asem krani. Na ke ye wu kan wo position na wo kan we bi. Ye hu se wo so peso. But we be ka bi a sabi. The train. Na ma kan me say o man panyi bi aba. Na die bi obeye bi enyo position fe. Ye enyo bi afa. Bi ya agenda 11. Tadie you. Yes, you see hospitals. Ye, we see me here for. Twaso keke. And I'm that make church, maybe you a pen a penny before apostle or someone no aka. I think I never knew. There's a year got 2 hours. Because I'll be got 2 hours to see a king. So by 1 year, we have got radio says, number to us. As I don't know, Momu dear, as on Japadia or my Japan policies, I said, no moku. Look at one eclipse, chroma contour. Yaba in time, your eclipse, and eclipse, right? Opa, my BBC William, eclipse BBC William this year. All the bad politics saying, I hope I share dinner or Yachi or Sramon. How about you, Yamobo? I mean, yeah, with the bad politics. Eh? Obadi ya wemfa de senka. Hello Pacho di baby agaza free. Pacho ya free makafu mi free usansa. Ogaza free. Usansa. How I find papa meet you. Mechia apostle. Pacho our regime. Usansa wo Adenta area. Hey, grand no. Okay, meet you usansa for you. Matthew teaching na say me team station na enyi na enume chinchima na ebaye. Wow. Na me tight wo pa me so me sabatarian. Enti no me sira obo ade nshira ema wo ene wo asafo me nyina ni so for mo bo awo
moye nyame adwuma ye yemremu erade na kasa ma mo ahoɔden yekodu huhu na de aba wiase na sedie enye nyan papa me kwa de mi yo bia me ta ko social by to da Swansa ko about here we shall be pray. Hello bacho di bebe agasa free Akunie Asem panini on kwa kisema ba ofie e papa de mentia de kokora na me ho yere mi ina wasi so za we mi TV board na da 7 years wow Isha sa papa no kora na wo kama ani ebiri mu nyankopo ayi wa ma one papa chi ne papa social media sama papa wo kan nukro e yuti ya ba idea ya ko transfer say so ya funi en sami e tiri wan ma adu so broni ya de be si en fansi ade the evangelizer ye am I for the crowd democracy the crowd of himself can be omunti can be nase oh my Ghana kakraka we dey do you say we wait ma do so twa ho ahia Ghana kakraka be ti ne ntimi nyani asebu papa na mi shira on ta so ka ono apam fo no abofo na pastor Jenny pastor Mr. Michelle Idiane evangelist ka se chef Idiase amen owa dia we shira ma me onye wa kuma so ade ma hello bacho di be bia ga free hello apostle shalom shalom ya we shalom pastor Efrem Tio no ka free wasa atumia Tio wadama me pacho we de ya do se wa ma okwa ma obo ade na mo din tempasi ade abre Ghana nyina ni wiase nyina do se wa ma okwa ma nyame obo ade lo hia aye o musi ajama Ghana ami se nia obi tiwo na ode wasem ebi to na mu bia no benya enkwaji ade ma ekra obo ade insha pa obo ade insha so be onye wa kuma so ade hello pacho di me we ga free Shalom, shalom. Yahweh, shalom. Rompocha pome. Oba de na domini mba bo ntie guso. Me kasa fita kwade. Chiata di fu. Papa nda de mention mo nyu aje papa. Wow. Me start the mission nyendo. Me from sanka. Papa she wo kasa ntinde mo so bibi samda ma poma mutum ko baade. Wow. Nda men pai bo mo pompe mutum meka Elohim Yahweh me do pompe. Amen. Papa menya tsomu ma menye. Wow. Na papa nyima. Eka sembi ese Yahweh na nyo ya yira no. Nsira bawodo. Yeah. Fiti be 4 years to 5 years to 4 years to 5 years I started the meeting na me say aside 100 Ghana every month bia me nyam do bottom. Papa ya mi so ati. Ya kwasolo. Mo sponsor nkwaje sem nyo ba de nchira mama me. Papa ya kwasolo. Ne mum de ja nyami so. Nyami ba yewude. Ye wo subi ma. Ye nyame bia ya fa no normal. O ya di bi keke. Yeah. Papa sana ni nyina onye. Papa nyami so ati. Nyami so. Mes mo ma na makasro ma akọ anaje. Woman na alcohol. Wow. Na me show ati. Ni me don ye Ghana la. Mba baby. Na fia torment mpa. Mbaba. Wow. Mbaba, papa maba do me ya papa. Papa ya me show na ati. O show woni na. Amen. Hello Pacho di baby aga free. Hello. Yes sir. So me from ya me kasa free Abidjan. O kasa free? Abidjan me tio. Pacho anu Abidjan na wa wo Eastern region Odan area. Okay. Iti wada. Asol le die ebi wo ofun ase ho no lai no. Yeah. Ọfọnsị anyị na-ebi hɔ nom line no but me no ma ya sɛ menya asɔre bi akɔ but me baabi a mewɔ no deɛ emu wa ɛnti wiwe baabi wɔ hɔ ne yɛmra ne yɛmɛpɛ
mewo adujan ho no mo ne de klo e wo ho no mo a amanfo ta tie pa me say me start say me and ye fa won ambassador man na di anim na hwe school dan ba bi wa ye be hia na ye mra ehun bibia no me ma oda asofo na ba na be na ye tu na mo why mpacho also we de ya obade ya we hia pa ma ya se me no be kasa and then ma ya we bi puna mai nti ene de me angaza mtu se ma yisra pa se me no akasa obade nshira onye wa kuma so ade ma ohwe osuma me why wow all right okay yanko James chapter 5 verses number 12 still go for so okay hello bacho di me be kasa free bacho ni kasa script boy chia boy fo nyina bacho from Abraham but apostle ebi metio apostle bacho ya kwa ti wa che e de anya ba bi wo bamboy ya obo le bamboy okay ya ne wa no wa wa na bi wo bamboy no ya ne wa no wa okay ampa mo ne wa no wa ti no be manya ba bi di ampa cho we gira so na omonye una ma na ye pon ana ye ni nkomo na ye first na bamboy ne ye we but obu free ba bi omo wo no ntinu wanya ba bi a ye pon a na ye ni nkomo wa ya nya ba bi wo ho ati oba ade nshira bebre onye wa kuma so ade ma iba cho gina so omonyo line why okay yanko the book of James chapter 5 James chapter 5 Bible ngaza verse 12 menuanam adofo yedi nyina kan no ye mesre kakra ne say mon kantam ye onyakopo ama ye wo ni nkrofo titi social media na ntam hunu ntam wo ya be be chew una be say mon kan osoro hey ana fa mon tam biara mo wie ni yo mo mam ane nyam ane ma ane nyaw ane wo da bi na man hwe atamu yes abahwe atamu o wo twantro no odo nyanko wedi walai wesu nim nyam do nyanko po ni do ese megura ni hina wudi wiase ne ko hello pacho di baby aka free hello apostle yeah on Bajo mitio. What is Rapane that way? Amen. Now, Apostle, was saying, Apostle, but say, Ninya Kaza, Simin Car, and Mr. What a painful one. Okay. Now, a woman on one. Only a banner, so inquire. Yeah. Apostle, may you be a day of what it be Aye. So better Sawagini, a free son, man, on why I will go bus. Why? And I dear Tosu be a musuno. So, who bet you went through if was a son Casa, and go be such about life. To San Casa, any year, Danny Keke, Dano Casa. Why ya dear pass or June from Swatum, and the cramping for the video do a cheaper dear. Do a chia. Bible say, then you before ma. Casache is a penny. Look at the book of a year. 1 Timothy. 1 Timothy 5. 1 Timothy 5. Aye. 5:1. The pacho. 1 Timothy 5. Aye. Verse 1. What's it then? Etifiasam. Ye. Odo. So odo. Empopu weni enchire opening. See, mem popo weni enchire penny. Demom tunufu se eja. Demom tunufu se den eja. Hey, hello, Pacho, di baby agasa free. Young woman, honey. Yes, sir. Look at that, no bodumasi. It's your dama. So for moon also. In person, no. Also, come with also, my so. I am yeah. Nobody, I know. Now, so for last time I'm going to say, if it was a Sabofraja, the Naibu says, Yapipa. The trying to enter, but then I say, try to actually be seen. I told them so bomb. What do you say? Satellite never go penny as a bomb, a bomb. I should have given a body of yes, penny in us. There be own chat, never bomb. That's it. What do you say?
if you are going to be toilet in the morning. I have a penny toilet. I don't say penny toilet. Penny toilet, bisa. It was a penny shade, so where do you mean shed? I mean, shed. Where the Yakola, where the Yakola, a penny bar toilet. Tell him some Colani toilet. Penny be a man a dear and penny, Robbing penny toilet as a penny. Okay. Massa me and Pippa. Those are not to me. Yes, I'll be passed as still out. I'll be part of I didn't know part of the budget. I just say, what to do, money may be a Kawano. About you, whom about. Amen. Hello, young woman on it. Apostle. Yes, sir. Edinburgh, the Obadias, sir, or the Obadiasum, a Cassatra, or Mano, and a winning power move. Akra? Yes, sir. One semi okay, to say, yeah, me to me traham be some putting say. Na Omaga na cry if we hear you do Sambri. If he's right. Social media and one on the ban, one with the social media and ban, Papa. Woman didn't quas them. Oh, so sao. Woman didn't quas some was so sad. Nabaqua, my transfer who said, I want to say, social media, a basic drew. And you may be obey be in Quasadi, obey be our brother to be obeying followers, more marshy. You be Tioka. Inti Ubi Peja phone sin anima assembly and Cronian Cronoka. Ya toss me no so. Says ya, Atemdidie so a basic drew or Ghana. Then you know, Suframan, am I a phone? Yeah. Almost Womu ni papa said, Yendi Atem. Who are Cromus or now to me? I am for ye did you want them. I saw for ye did you want them. Or my mum penny for ye did you want them. One why you did you want them. Papa, you won't crop for war. I'm an ania. Yes, I don't palm we didn't crop out my YouTube on Darazo. Hey, you business, Cassio. Oh, man, you now what's it? Bro, you come and go. We remember, say. 12 hours, 13 hours. I will come back when I'm credit to open baby crada. And a power answer on what I just said, Obi, Okoyi, no Wajiska. I said the Bible cano. Would depend the Ogubia Obitra. Oh, did you be at him? Who did you be at him? It will be to Meso Atemdidie for no. And yes, social media, Messi, presenters in a radio presenters in a can. Won't you onka? Politicians here to onka. Eduma omo yo papa eduma omo ye this obi na Atemdidie twa na ka kwase doctor kra oye doctor okolebu nti ye no baby aye bedru no nti obo ade na nkase hu oma na mobo because wo ko Rwanda sa Atemdidie na ekofa ba ma o ma Rwanda ntukwasi mani pampim wuyi na me se Ghana de obo ade na ebo mpa so hu oma na mobo because yen kra no a yen kasa ye manfran we can fancy, we can crobble, we can Obi Krakasa, Obi into the Casa, sent to Quasigana. You be wood to say, no, also, about the income, but Isaac, Germany. Hello. Also, yes. Yamishrao, if I'm out of here, because a few US. Yahweh on your case, Yahweh on my own son, be money more so. Yahweh on Trawashim, and no man send power walker, Eddie Sachrayenum, any menti. Yahweh, when you monsieur, any sign in fuels when you were bushing so. Apostle, Unkwana bit me, I can't same way at your traying. And then, and Kolanum could just social media, I'm the enemy of more because, hey, and some can see you to make a canon. Apostle, Ayaka, or be as a money Jinaso. A boo ayera, ferry ayera when you penny so. And ne, a column for penny in your shade. And ne, Yama memo, Sebi, a bimo, as homo manum, won't to mean Tiamo, won't to mean Freno, and can say queer Najwa, as some will come up on Tiway, and Yakas identical pacho. As Yama memo for so. If you want to hear because of likes, Sikaka cry, Benyan Tisebi, Naya Tony Yansa, and Yarjani. Papa, Yahweh on shroud, Yahweh on your cassia. Yena, a day bit you any day, a dear die bet you. His son say, meet you, Namid at a tenema, meet you, Namidi, a yimema, a free, a monsieur near Simon. I Yahweh on shroud, Medase, be brave.
about to be in the hospital. Baby, I want to choose Yaba, but the banner Sanwa. Una o tennis you. Bibia to Obano. And Yakolao, Baba worry about what, and no Korea are watching some. But the mammy, could trip, but Mrs. and none didn't see ye. Because you be young can summon to you be so. Be control. They say, one technical acquire moon throat, you say. Said you are so for the settings, you would have saw them. Episode this has settings need your Baba content. So, by ye no benya viewers. No benya sika. Tije biya na obi ti betra no abo bibi din e na bi musa na menka no. No abo bibi din e na me wo bi wanya video no a friends saying get ni boy ni ye we mi saka bi o. Me pese be body bi kura wa ha o. Body no a etu pese o ya dia bacho she say ye dey yo. Brana mi beyi asa gra no do be to say we did a short time no na do mo be guso mo ko obi tun ko obi ayase yasemo na mi kita obi tape bi aba ai omo wodi ato no ye mo amomfa bobo din ko asabi se no krese no sika ni obedi o sika ni obedi na mu no me no because obi on mo na Asem beton mo hwem mba be chensim one day ati wa hwe ni epe obi wo be not odi was no body akoma no obadi akoma no. Hello. Okwanjman shalom. Asem America ne se a Christopher Ghana mama yen nsonson ye ho na emum e wose mama ye ne bre na asempa no ekọ fie mu. Okwanjman northern part of Africa odi ka no Sahara e di kosoro ho. Okwanjman uye Christo ni ewu amani o. Ghana and a Christian country. Because a Christian country, I just say a Christian majority. And unti and I will freedom of worship. Okwanjman, I put it to you, say, Senkan Cremonity, a hasi yamuya majority wa Okwanjman preaching in Nonkawajai. I tell you, 49 to 52 countries, we a Christonia, one among Keke Kurana Wusuro. One in Wankoka. So, Casem, win a mejidi. And your fact there were Entini awo kano eye no credit na emomo we have freedom of worship ewa hanum say if you say a Christopher and a dawson the fact na wo ne power cho a Christopher nin kramofo Christopher believe Bible kramofo believe Quran ba bia ni ho a wa say one other religion enter in peace was say samuya minority a Muslims say minority a omonsunson wo mo ne mo benya upper hand a hono na e wo say there is no need say obi kremoni beka sa asem we there's no need say kremoni beka sa asem we there be a wiase adui say me preach say me Arab country bi so obi ba ye bone say me aka je say jadie we ye na de Quran so nka say nya sa anima na me ka ne ye ewo mu sa se etutu asem ne koso obabi de but we tie wo man Ghana wo timi nte sa ye nie fi asem simple ye nie fi asem na enko fa the Arab country bi ye emetan kasa o memu wo kasa pa kasa bitally sab dwini nya ba o tribu pentempa na ubetro punches bi akoba bi anu kwaso o tro punches ko wo memu nte sa wo man na wo timi na no nte sa nti eni evi ti say hu se bibi say ba na asia na kwasa nye se na di frase nti enso ano ha ti na topic ni say Atemdidie Enni Nnyinaso on the Asem Beba dabi nti say ni ye masa asem ni ma dabi me ni nsem bi say kwasa o ba me pese me say topic no ayesa on ti mi mo topic ni biom unti mo playback
Dina yen kofa video bia meshem Kristo ni bia kwaka setia nkremofo. Kremoni biso aka setia Kristo ni enye eni nyina mfata. Nyina wonyai. Nyai. Nyaso bia ni so. Entwa kra emo bi nya wi nom. Emo bi nya dwama emo bi nya wudie. Leaders no mo nsoma mo. Omo nsoma mo se mo nkuma wo. Dina kase I put it to you ana kwase bia o pese me make asan. Say can be preaching and no cry in some media no cry. Arab countries need diobo and the cost no nye. But ye man ye timi ye nie via some hana ntisa. Ntisa. But ye ntisa wa hana bibi sa person sorry sa no. Ni ye si ano kwan. No. Tira ba se kremoni bi kasati ya de anko no. Say bia nipa ran kasa yie. Yeah. Sana ba se Kristo bi so kasati ya. Na mo si ye be so jagum de mum ye nyai. Baby. She. Na me si me kemo fa sem instruments. I was preaching. Pastor men say ye dia hwintrim. Ye be kwada. You guys ye be kan somewhere. But baby adu no. Misinformation and a papa no be area ha no. Man hwe ni obedi. Enu keke no na obi asori di. Wow. Yes about preaching na ye preaching no. Obi bisa question. Wow. Enya wonye bebre. But enya sa na mpanyimfo ni. Enti ya frase say ya. Ni ye soja say ya. Ya hwe ni agibumu a. Ba bia wugina no. Ti ye kasa ni ye kasa se banyansafo. Ade ye mfam frase ye no. Mo ye mfam kwa wiye. Yenzia no kwan. Tu de na ade aba na put it to me. Yes, you put it to you. Put it to you say. Enye say no man muti. Every. Ye nie fi asem. Ise say sana e kire obi sa ade a na ma ye ba be ye mpape mu no. Ye ba be ye mpape mu. Ba be ye mpape mu. Ibe sana mu de ko wura mayom. The Rama yom dia o na jeta Ghana be ye afi na twetwere mo bo ne fa twetwere mo amobo ti oba de hu ye mo bo amen ye pre Ghana so ndwe yes sabre wat ye mi so so nkwaje se mu a kitu abia nsa se box na me ba me preacher mpichi ye pepon kremofo nyina timi sani eso me nkwaje se mi won kremofo namfofo mpanyimfo o de ka na eboa zongo wate ya me kan ebi timi eboa zongo uni mo ameka chi o play utia ye Ghana ye de ni asundwa ye nke asundwe nwa simple obi asɛ ne de ye nse ye dabi o ye de ho ban de be sram bebre mo ma ye mo ya asundwe ho ban ye ti aba bia kra na ye tokra ye nwa ye dey a kire ye Awe mi sabre na person sponsor nkwaji sema box na me bo anko out of gloves and shamensa come me can chef put it to you ya sabre kasi me nko US na me nko breed la hoya yenyis ka meji ni Ghana and no kan kro nya bo afo mba na se me tonye ma bia ka bisa so oyi tuntum no obey you see the sign obey you see the sign e ma 4 bottles in crash wa asem na me dia ma ono pampa no kro mumwa na sem no enti mimko na bagwemma enti emfamu nyansa otie famu nyansa o pai kwamfo na ebedu hon ma osaka na dwua ema ho no betisa asem yes baby anya owo faase ya onua baby ubetisa owom bi dinne ye pai kwa na nka wodan ya emmodi oba na baso ebi o che bi na mo fi wade hu ye mobo amen ina manu ne gumi di nase kitu abia nso onso yasene asamensa yemko yo ene mo so papa sene se de okan no no number ne 0242327172 0242327172 and as 0207211337 ene apostle number no ani edini e Philemon okon agiman omodin ansa se de ofudu apa na epia no eno hwe nsempa na aba no a ano wodin yi papa ebe boatitru emebunu ani sanse Ghana se de Ghana ma ya dane nyese netie
Inti yensa nko dada mo e sɛdeɛ ɔboade nam na koaso di nsempa no de abrɛ ni wonso som na fa bɔbra hyɛ ne so sɛ limia wasafo yɔnkrabata pii ɔgana ne wiase afa na nyina da ane wopɛ sɛ ɔne yɛto gyidi na mo abɔmmɔden a ɛpon afrɛ na baabi a ɔskrin no so bia baabi ɛbɛn obi a bɛkyerɛw na wo nso akɔ hɔ na wode wo no abɛdɔn limia wasafo na nyina abɔ mu ahwehwɛ ɔsoro ahene no akyira kwan sara nso na dwumadie wopɛ sɛ wode wɔdwadie bi de fa so akwanya nso wɔ hɔ yɛpɔn bɛtumi afrɛ ane wobɛtumi afrɛ apostle number na nkasa nso frɛ a ne yɛne wobɛtwitwi nkɔmmɔ kama na wo nso wode wɔdwadie no afa dwumadie so na wonya nsampo na wagye sante nkwagyesɛm deɛ sɛ berɛ no so a na Ghana baabiaa ɛyɛ nkwagyesɛm baabi wobɛfɛ biara no ɛyɛ nkwagyesɛm enti bɔmmɔdeɛ no hyɛ no nso ɛmfa ma yɛn follow apostle ɛwɔ Facebook no so ane apostle ɔkoagyeman follow no ɛwɔ TikTok no so apostle ɔkoagyeman 7 na wode 7 aha ɛyɛ number 7 na wode aka ho kama ɛwɔ TikTok no so sana so na YouTube no so apostle ɔkoagyeman wo subscribe ya subscribe YouTube no na abreni abribia no preaching ba watumi enya notification no intentem na we follow share and in semi yeti say na wo say share na nka bloggers mu share de beboa ama te asomdwe bebo man no e je Atemdidie nanso wa mu share enu na me yenti ase no share na ebeboa o obode nhyira o na obode nhyira papa ɔkoagyeman emfa my papa obode nhyira wo man wate ya no body awase ya kwa social media nya say yehuni videos nkrofo de bebre ama me ba mi ɔkoagyeman me wo wa hu baby yegyina no yenso so nsamfo so na me first na ka preach me na makofa video bi aba wo di video no be hyem wie pe asem no twam pe be na sa topic no ogbo pre be kanyere yeye etina me nsem bi won ma yakopɔ so de ofra dom me say I mean me hunu se na me kasa eti me se obe force be se me nko kasa mbi de se the topic no be koso ada ho bia me frown to mana topic na gira ba bia be gina enchi ma be koso atia kopem Bozo kofa video bi be hyem na video no ye na bi asem a wo san gbobie mu a na se wo san ka asem no enti ni ye mpese nsem bi sa be piepie ye nyesi ye audio ni entity bi enti ye di nyansa na ekasa chete me the book of Job chapter 27 verse 3 mi di yin nsam no mu amu pese papa video we mi di yin nsam ni nyina no amamo Job chapter 27 the Bible verse number 3 kwai wase na mahome eda so mi mu na ɔkwa mahome eda so mi mu na onyankopɔ ahome da so hu mi onyankopɔ tiase wo mi mu ampara mano enka mu yasa mano mi mfa meka mu yosem bi metachirema so nyere enka na ada asem se beka na ada asem bi empare me se empare mi ɔkwa ma se mebu mi hobem me ma yenyi mi mudie firi me ho yenyi mi mudie se topic ne be sai ebi koko se ebi se me ma dwene burunkunta se asam na meka no meka ma obi a be ena obi betime atie o che betime atie afamu nyansa tu kofa videos be di na be sene sen papa hwe die kwaso a mahunu mate pato wanyansa fo tie mi ha yeti me kura me tiri ni mu dendenden tiri ni ma sem ni mu dendenden mi nja mu da mi nya asem ni mu kada amana da ba bia da na mi shepu Ghana oba de nhyira bebre amen so asam na ba onchen ba de wom yes onyankopɔ nhyira amen na su anya za free asem amen no mi adwini amen bye bye